am some dozen now with them down. Down the sofa before me. Or the gummy so then they make a carton of and some corner work. And I would have some spirit and Yakupo spirit tobacco Judge your church and young go. Abba and I saw me dance. Oh, if you come your betting very good. I saw if you come your flower, wouldn't you pass something at the elko? Mean spirit now cannon tomb. Mean tomb, Wabrat or Kunku and Nitro Kunkun. I didn't know you come for some. It's your come, Mamma Nissantamo. Yes. Now, hallelujah. And I down the Abba, Obi Obas was a kind of journey. Also for what you are dropping. Okay. What's massacre margarine? Wasakra wagging. And the board advance. Now in the Zampacho, Yakupon Sam for Mumbiamo. Police ni who cobok police. Okay. Napacha Yachua. Who sign your police biom. Ah, sir. Only Mamma Catcho. Eh, on sign your police. Debbie. Okay. Yes, I best for Quatica Bedibon. Okay. Tiaye. Also for what to a dropping. Now the Abbey Yamia. Now also was a Wasakra wagging. Okay. That's what they say the Unya drobium. Mepacha, Yakupon forward Mumbiamo. I resign. We man catch because spirit in the back a year. Obesa for Quatica. And Jansa who exposing Crawford, we in Crawford, and so their 2 million as a 2 million feet. Okay. One strong we are password because them and the Jan to a 12. Yes. But it's Nnadaa. I be what papum. Yes, you one and Nnadaa. What's a can as a can? What the total Bible one? Yet the Bible be wow. And ye be guano. Now ye baba young wajuma. Papa. Ye baba young wajuma. Home. I told a chocolate quine. Nasaba. Any Nasafa Quatico Phobie. Nasaba Fakwa, Bisasa Lodun Crawford. Assassin Soma Gujum. Amen. Akwabi Yebo Babu can the book of Acts, chapter 8, verses 9. Read about 8, verse 9. Odun Sinisimo. Miss Conforce a canwadia. Yamin found Yanagma because I saw conforce a canadian and the Biako to Paul. Paul no your comfort. Debbie, no your comfort. Aha, Unimam catch your play and upon where the boy, Yakadi and Yantias, and Yakob be a spirit to be anymore. Yes, Babu said, we finish 2 feet per Kuchi Aquarius. It means I'm back. It is on your pass off with Mumbium. Not spirit net to me that answer the show. Church members be down. Obedown. What do Sinisimo? What is Sinisimo? Maybe or this Simon. Or maybe or this Simon. Promo Canina. Our Coma can be the Abazan. Or this insumansam. Now, or Yen was so be on the sea. Why, yes, pain. Or Yadema who you want. Why, Yaman Cofo, you want no one. One at the Tabra, it was what was it was so. Obiatiano. Obiatiano. Yomocanis hair. At Yomocanis. Or a very powerful. As no book of a Tieno, Nicrofotiano, and now a comfort some. Emma who drew on many baby, a bimudia comfort some microphone what drew on pain. Tebab about Philip, I know a kind of company for dear once and Pondy, you send it in your papa. And many man, my wabon once. It is up and Philip, a preaching man called Sacramagri. I'm not comfort see where you go from what else. I said, now a bonus. I thought for the big dinner was expiring day too. The do an expense and no one is what to say. No, said that you tell us was a canary. No, no, but I have bone crown on Croy. Yeah, number bow so pa. Wow. You know more than ye. Nothing comes here. Amen. On my son. Yeah, preacher started preaching and now more tata didn't was some. Sabra now, hallelujah. Amen. And no one is what Obwa, what isn't Obwa, splitting the soul, Tibabo. Was it? And a Simon Sujidi. Was a Simon Sujidi? What bonus? Was your bonus? Now, didn't whom about Taffy? Was she that in or I said that befra? Preaching where you preach it that can see that. And then your friend will be back out to us a free more. Hallelujah. Amen. And your friend will be exposed. Who is supposed to be on crop one? Or with this uncle, yes. Or come where supposing Crawford that. Abba. She. Na ye prika sa musamu nkofo za ye ne. Ache. Fabre no ya san. Tie babo nyanko. O kan to aso. Kasa nyanko. Was na bra hunu nse. Was na bra hunu nse nyanko di. Ma hunu sese e wana peja. Ni ho dwiri no ho. Di simo ho dwiri no. Yes. Ano petu se mesuma sakra ma dwiri. Se wana peja. Verse 18 no. Verse 18. Wamu ka odinsu nanim. Omu ka dinsu nanim. Na simo hunu se enam asomafo. Enam asomafo den sa. Ensa wodi gu obi so. Omu de omu se gu obi so. Na wodi hunu ema no. Na hunu konkura ba mu no. Odi sika bre won ka se. That time sika ko se. Mama mitumi ibi. Mama mitumi ibi. Obi ara me di mi sabe gu so. Obi ara me di mi sabe gu so. Onya hunu konkura. Onya hunu konkura ni. Petro ka kire ne se. Peter hwe ni din. Woni wo sika anyira. Na wo so woni sika anyira dan. Anyira. Petro we hu se Peter wa hunu adwene wa kwandi. Yes. Etem adet na Peter mfa na adwuma mu. Just what ordinance pay be wura adwuma no biom. Obedania be wura nyamesum no biom.
No betanda nyankopon asabeyifo awasaka na sakana dwene a hallelujah woni now so we be for asaka wa kwaya church member untim be yesofo da we can obi so anti ase nyankopon bone fo no ka wasa nyo bia na odi spirit be adwuma because who decide no who go and preach the word of God now so be boss no nipa na twa no be D4 na say akon hu sa baba na hu wani so a na mpacho wan na be hye nkom sese enye fie nkodwa na be hye nkom ahye nyankopon mi adwene num enti se mu mi ahwie hu ye o na wo ntrofo edai so tufo ni wan ka sofo bia wo sakra wadwene wo sakra wadwene obi a wasakra wadwene hwa braba wotim azza na so hu so bi ye dinsini so ye sofo o so asofo bia pe so tete abama sofo bia what is that confuse am no kwa ewiasa ye wo wo de tie bible na what Pedro catch say Peter catch say woni usika nyira ebi say wo susu say wo de sika e nya nyankopon cha de wonim asem mu chafa woni asem mu se ye me se wo tere wo se ki woni asem mu chafa o ebi say na wo nyankopon go and confess o confess up ba bi na tra yes because later nani pa krona was aka na agere no if we free sa lane no ahye da obeso wo dem te obeso no o yes mati fellowship okay if me nya asore fellowship e mpa abon ye bobo o de sa obonwa asaji hini yes no asaji hini awiem bi fe wie eche oboko na do ba ku si 2000 police is on your do not on your miracle bi onye sencheri bi abi ba bi Satan ne kofa na atro Bible si yanhwe hu ye papa dem pa na moji ni wiase muni asem mu chafa ebisa nyama mo ye ni nti wakuma ntini nyankopon wakuma ntini nipa wa di o ma wo obadi hu yamabo o man ti asem ra o mi adwene tie Bible no enti sakra wadwene enti wo ye obi na wo tie me na sakra wadwene na fi boni no na sire nyankopon anta wo di anka wo kotra radio so we empa ba na wo sire nyankopon fa boni je enkrofo amadi wo mawuo en enkrofo amabo mapo na nyankopon fa boni nyede enche enenka ho wanya chefa hallelujah amen na enkrofo na wo ni omo yansa wa wi omo so nyankopon amante asiamra omi adwene mu na no de nyabotra me say me ye nyema bi aba na me bombode ana se bi beto dwa waga na ma so be mtwio obade amante asiamra me se hwo hu ye wo ho ntrofo hu bi kita blind spirit na Bible ne be cho said ye te nyankopon kasa me ye warning I would the book of 1 John chapter 4 verse 1 say bibi say ni wiase a anka Bible kasa muntie Bible verse 4 verse number 1 Adolfo monya honhom nyina ni yanya honhom nyina ni nemom mon so honhom no nhwe me pa cho yanya honhom nyina ni a ne so honhom no hwa na say ahonsam baba Ghana yes to say yes ahonsam baba Ghana into e so you very careful and honhom bi aba because so bi mo bitimi wan so setete before no o riri say donkey me o man wan Munya nyina ni se honhom ben na ba wo so no so fu obi kasa ona se me honhom no kire me se honhom ben na ma obodi akwankyere no honhom ben sister abi wakwadia de obesi fie mpacho so fo se honhom bi na kasa kire no ana odi sa de ne ma me pache fa honhom ne sen honhom sam no tutwapa ne efe ya begina abofosam ne ba abofosam to Sharia and I'm in Buffo be and no Buffo be a friend of Buffo and no Buffo Basuka and no Buffo Azaza or Buffalo so above for some sort say you're assuming I'm your Buffo. Avro papa Yago Post up what this was Posuam. Yabo for some number humia, many Buffo Bacasa. I didn't know because the word of God. Go and preach the word of God. What's the meaning? Microphone and nam. Say. Only him for. Him for na no man. O ma dia mantia se. Na go posi yan hwe ye. Yes. Monya wo nyina ni. Yan nya ho nyanya dan. E de ho ben na kasa kire asofo no a wa ye nkuto na ma no. Ho ben na kasa kire na wa kire burama wo no. Ho ben na kasa kire wa enne wa kasa kire asofo a enne wa ma wa kwankire bi a wo da so busumi nsia. Se nya prescribe adura ba. Aye nyango po boss so basas no ni to me. And so for to change the many pa. Very bad.
Nani panning kita the word of God do. But no, this is a so. On sister na dwene ye. Ahomsam na doso dodo. Nkwa ahomsam dayesam. Dayesam. Nignam bet abofosam dayesam. Bible be cause you hu ade ho. Munya wo nyina ni. Ya nya ho so wo ni hwe. Na munya nyere. Mo so wo ni hwe. Yen so de an. Mo so wo ni hwe. Se firi Nyankopon na. Se firi Nyankopon na. 1 John chapter 4. 1 John 4:13 no. Who can atro ne say? Was ye mu na e be hunu say? When Nyankopon say maintenance na mo so mu nyini we. Yeah, we and the Bible we hunu so obi kita Nyankopon and say. Na ono so tie mu. 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Okay. What's it? Ye ne mo hunu say otie mu. Ye be hunu so Nyankopon dey. Ono otie mu. Na ono so tie mu. Na ono so ye dey. Na wa ma ye huhu ni bi. Cause wa ma ye ne huhu ni bi. Yes. Ah huhu be no de ama ye de dey. Ye de dia dance ye say. Ye dia dance ye say. Na small ba ni wiase. Say wiase dey. Say ye nkoko ba no asam. Yes. Tie Bible na. Obi o pa mu aka say. Obi obetuma pa mu aka say. Yes to ni Nyankopon ba no. Yes Kristo ye Nyankopon. Nyankopon tini mu. Nyankopon tini mu. Ono so ti Nyankopon mu. Yes. To aso Nyankopon. Ye die. Ye hunu. Na ya ji odo Nyankopon do wiase. Odi ma ya ji adi. Yes. See you bedi one dance a chairman sign. So oni pa bi antwe no free bonim. Ja ya dwaman. Ja nkonkonsa. Ja hanta. Ja tremo. Ja wi. Ja nyiseigo. Sanya man na so kacha nipa. Yes. Na nka just bra. Na bra menye we mfama. Debi. Na me honhom bi kasa kyerɛ me sɛ. Debi. Ahomsam na dɔɔso. Ahomsam na dɔɔso. John 4. Verse 30. John 3:34 no. Di Onyankopon asoma no. Also Bible John chapter 4 verse 34. John 3:34. Di Onyankopon asoma no. Onyankopon asoma no. Onyankopon asema. Oboa. Oso agye dross. Onyankopon asema. Otonkrikri. Onyankopon asema. Okankonkonte ton. Onyankopon asema. Oboa otonkoko. Onyankopon asema. Osi di Onyankopon asoma no go and preach the word of God no. Oso for ne se the bi ne dia ne ntesa. Ne dia ne ahomsam mo bi tibi ka kyɛ sɔfo mu ametra sɛ Ghana blaster. Why then? Ye me hu no. Asna Ghana fa kwɛhyɛ Nigeria. So ma tra sɛ hu sɛ team ne nyɛ. Ti adwe mu nyaa no. To bia to from no. Sɛ team na nya dada mu nim sɛ nyɛ. Eti mu sɛ saa na de be kwa wie yɛ. Enti bia sɛ team na nkɔ yie. Mu nim sɛ hyɛbrɛ sisan fo. Wona Nyankopon so wa ya na wa di omobo onhebo ohedi no sɛ nkrofo we di omo yie on be twan trash me. Eti Ghana from kwɛhyɛ Nigeria fo. Saa be na nkrofo so about dada. Na ato mo nkeka. Akoto mo nkeka. Na Ghana no mafa mo ho adie. Ghana eno mafa mo ho adi. Ghana na mafa mo adi. So obi tibi ba abonte sɛ Ghana shep Nigeria pa dia yentwanti. Na mama ne nam ho. Mama ne nam Ghana. Yentwani. Ono na yi sika nkyerɛ. Ne fa to nkeka na obi frɛ mo obi ye sɛ ade a mo timi pam ka sɛ enye ye da. Na obi kwaye den kra enye ye da. Nyankopɔ de ball ye den. O de ball ye den. Ball wa anye training ye be hyew. Ene kwan bia so. Uni good coach ye be hyew. U players enya kuma pa ye be hyew. Azaba referee mu a ye be hyew. Ye Nyankopɔ de we be den. O de we be den. Na asofo aba out bi ehumi bɔfo no a ubehumi bɔfo no a ɛsɛ first na ka be bɔ videos ni bi no ko bɔ nsia no ma ya ne abrɔko me asɛmu ɛsɛ mo amuni mo hwɛ no anu TV no don't try unyo obi bɛhwɛ ntachi kura obi afra wa hwɛ oba de man tiase mra amen ne Nyankopɔn pa ne de to chacha uka baba kasemo the book of Deuteronomy chapter 18 verses number 20 Bible Deuteronomy chapter 18 verse number 20 yento obo de asam na odi for be man ho so oso di for be man ho so no be ka asam bi no be ka asam bi awo me din mu amen hyɛ ne sɛ wanka awon hyɛ ne so wanka ɛno be ka sɛ nyame foforo bi din mu obi obe ka sɛ wo nyame foforo bi din mu sa odi foko no obewu hallelujah amen osi obi obe ka asam bi onye dan nyame foforo bi dan din mu ejire sɛ utimi sɛ obi betra no kasa ade no oye no okay sɛ krade ade bi kra ba Ghana krade odiro asemo Bible yo wa kro ya Bible ya ya de be asa na pampa ana etu na donko ebo di ana ko se ya da e be di be gun krofo ani mu ase kwa ye o ba di enwe mabo amen e di na ekoso yi e di mpa na ekoso yi from Genesis to Revelation ayifa ko Bible yi e ba ye no azi ahoma escrow Jeremiah ahoma escrow ahoma boye to get the book of first Luke chapter 4 verse 16 now they had 4:16 what's it yes Nazareth
What's it? As I said, now what by Nazareth or yes, to ban as that or yan. No, said you any down or Koshia them said you end or Koshia them. Also, so I then what I think I also no, do for Isaiah Homhom Shannon. Some do differ as a home day. Ashen and what trim a screw, my boy. Ain't fun of Pidia that do because in a pump. Ain't fun. 1611. Yes, some. And a better King James version. And you better hallelujah. Amen. But they are 1415. Yes. Matthew chapter 1925. And the couple answer about their 1417 as no true. As na ye Roman for Tababu. Oh, I know Crampo, Matthew the Bible done the call friends like Jama on your brand to be a friend Joe Wycliffe. Yes. And I had a command Bible. Yeah. Me patcho, no patcho. Kids have bishop baby. Debbie. Our baby said baby a pump. Debbie. And if I say credit, I won't send me out. I won't send me this idea. I won't summon there. I won't summon there. A baby woo. Well, because I obey, no be a better. You're more for Quajmedi. So Quajme Frinyamia Kubengum. Yes. A Quajma so Frinyamia Kubengum. Frinyamia Kunifa. Send me preaching 88 years. Quite be as well. Let us all Quajma me Yay! About the way mobile. Amen. About the way mobile. Now, me tia cramping my body. Unche bako. Over my babu, Chimako Banku. I could define my catches. Hallelujah. Amen. About the way mobile. Amen. Amantia Sembla. Amen. I dear Ben Kwana Kosia. 1 Corinthians 8. 1 Corinthians chapter 8. Verse 2. Verse 2. Say, you be so in Bribia. Mane who say. When you do so. There be. Yeah, master sister, what did you have a man for you? Over verse 5 for the Bible. Verse 5. What's it? Was through way. Assassin. And never from a Yami from a Yabadia. And Yami from a Yami. And Yami. And Yami. And be so young as Yami pain. And what in it also was someone. And to what didn't a pejad yabi. Ediko, what I could say, what I could say, what I could say. Me said the could say, Yami pen, no. Yami P. Mr. Mummy, we are on trouble. Yes. Yeah. Yami Bay. Yami Bay. Yami Baby. Tinyamino Afro, Yami Bay. And when Tinyam influence in a Samsung, no influence in him, what fluency body form. So for was what to a draw. Utama draw back with 2,000. No, I told me, Nipananian, no, the eye. I don't know. Papa, I don't know. I don't know. I drunk bottle back. And then was free Yame. 2,000 one bottle. 2,000. Quiet no the eye. Quiet no dear. Una dear. Quiet no dear. Una. About you, Amen. On Fantasia. Amen. Papa. I will throw in your mini pa. And you have Niana bottle back. And Yasana, Quiet no dear. About your mantias, Amen. Yasana, Satan. About your mantias, Amen. Omia Akumanum, Omia Junim, what's your quadrant? What in your shop? Papa, I will some not also. About your mantias, Amen. Be a back clinic. About the Encofu will know Mancasa Tombo, or Quatornobo, a show, or no, why didn't want to? Yes. No, be so better, blow back one bottle. Just or the review to a G when you do. Hey! Yasana, Nababotunum. About your mantias, Amen. Omia, Amen. The Bible says Yamia Dawson, Yamipino, a rather piece, so I've been on a scene or this slippers wire, Papa, and the Peter catches a bonuma, a batawakuma. Now, so Yendi, when you put back, and I want on not some silly truck. Yes. On balance, it's in Yamiben after one you were near man, I would and the truck the ankle. Obia me attack so for you. Me debia me attack and near man a day. A custom. Ya disprove the amoya. And you nipano. Udemi wa minu nyasama day. Minu nyasama day. Adia na wo yono. And ye can wasam. And found petunka when him be dear. And the wound him and a trust and meka. I a tro.
1 Timothy 4. 1 Timothy 4. Verse 6. Verses. Esese yekese tiam fumso. Esese yekese tia den. Enfumso. Me na me twa Bible no. Debi. Me ye printing press. Debi. O se esese yekese tia den. Enfumso. Esese yekese tia mfumso. Se wo de yenum kire nuanom a. It is what teach church members. No we say obi ye bonu kan anim and obi say so for obi preach here. Obi obi achi de omfiri nyame. Kam firi nya ohifa. Yes, o kase tia Pharisees no why mistake. Debi. Adịtị so for usoro se obeka obi asem ana me wo ka me was ma me za me ho na hwe de wo wanu ba me hu se de fu wanu ba na ma progu because me hu se atro na wudi ene ona anyen sese yekese tiam fumso sese yekese tiam fumso se wodi yenum kire nuanom a sese wodi wemu wodi no koda kire church members obeye Kristo asomfo pa obeye Kristo nyame asem na edi teach om wodi nkuto teach church members na obeye tuom members obeye chance mu nuane obeye bottle members obeye konkomu members why and two members no be gallon members at the otia so dem the word of God ba me ka so be bedum TV because when you say me be fan oil no we gala enum TV no tie nsampa no tie na ba bia wona nante wa che eti ugye wiase nyema nyina na ahwere kanfa so be na abenya so be nim okoji be se nya de otia na ate won se enema na wo pe no wo de wo pese wo di yie ba wo nya wadwe se wo ni nyankopɔ be nante kronkron ye wadwe no pese kire se me pe yie die but me pe kronkron ye sense so for na fidu the word of God o fidu ni bottle mu nyama no oton ade ahomsam na o ma me ti sei ene me hunu sei ene obeko na aso dem ni ati ahaban hye obi aso na o hurihuri sa panche ahaban ye de ahye ni pasu yefo ye hye ni panasu na o hurihuri da bia ni nyame suma bedu no no o so mo ye disifo so mo kan nyame asam o edi ekwa na ekwaso debi sese yekese tiam fumso empanifo bi so about say enu kwa wote so bia so kwan bia so no esese nipa no obi hevu enu ncha spirit bi na aba no so aba no aba kasa o o ja be kasa nyame wo fie o nyakupo bi eni fie o awon sam na do so dodo awon so fa aka o fa obi say and am dey kita spirit mercy the cobra spirit. Cobra. Aye. Enu so aba. Yes. Hey. Obi kita we friends say the bulldozer spirit. Ayaka. Jesus bulldozer just say yes we abo. Kabam. Obi kwan. Man kwan won wi Ghana. Ufa spirit we enhia wa. U Ghana spirit no na abofo sam so ye dey. Ehia. And I'm in abofo na adwuma. Me abofo aduosunsun. Na abofo emu dia wanya. Me gidi. Nyankopɔ free to Satan free so one abofo bi na ye dey. E bi ana. Cause to the bi out abofo ni bi din a. Ene ba abo nya dey. Efa ehu. Ade na kwaso yi. Abofo sam ura abofo sam. Wo twane abofo sam no wo ko ba bi ni ye dey so ye dey. Ehia. And I ye dey wiwi ye kwa samando. Ekodu asaman no yekohu se Mark Jackson oni asori we mu fo gugem nti sa na te de obose no dia say church bi ndu pese ohun san krofo no a form ni e wodae no mo so no fa compare Bible no o mo sa ade no so okohu ye no a obi aye na wan kwa heaven no oban se na Bible no obi aye Nyankopɔn frɛ no tri ni yes and it is so a trofo or be defending the church doctrine or be defending the church doctrine Aza to kaba bossy abofusemu winimu ahomsemu winimu at the same time so no die so to get the book of Jeremiah 23 verses number 25 we are not best go Bible nkasa Jeremiah 23:25 was matidi edifo wa de din what did the edifo ni bidin din esen kontro kika edition control be kwaso masudaye be kwaso be osma dey masudaye be kwaso be osma dey masudaye consider ben awe edifo wa kan twani swadi hunu me na me tro ye etu ye difusam to nchen a masudaye for so dey aba we ye difusam to nchen a masudaye for so dey aba sabebu ayenko kan Jude 1 Jude chapter 1 verse 8 Koso what's sana yenemu so sana awiye bremu so me adayesufo a ye benya nkofo bi o me azam adane de ba de adayesufo me pa cho se ye benya azamfo bi o adane de adayesufo adayesufo adi gu na mu fi adi be gu na mu fi wo mu titumide ne atua wo titumide ne atua wo mu kan ni monyamfo no nsammone wo kan monyam wura no de nsammone to me ye nie bi obi tinchan a na ni buafu senti nyame so pani cause obi didaye bi abaye nchekere nyame asam no ni o watu anu atwene ene odi daye tu be kwasori mu omo nye Bible ni nyadan ni omo didaye ni di very bad dim na baye
to na church no e de ba ne sa papa we no tenchen ya na se be producer obi di die so bi abeye niam bi atia no no o kasa tie Nyankopon say enti nyame be nyame so pa ba bi aduru ni sifa na maduri hini ya drain bra sister so we yo so we awon sam ho na awon true for ho true for bible number 1 is here hwie hu ye Jude 1:4 Jude chapter 1 verse 4 koso Jude no ni chapter but the any chapter say ebi mu nim bible ntinu we na sa no ate ase o kan Jude 5 for when you ate ase koso Jude 1:5 1:4 no koso was ni bebi awiawia wo ho abam ni bebi awiawia mo abanyami twum no mo wo no free titi Nyankopon wa hyem koma to titi atro ho asem de ato ya tro nkofo bi wa asem ato ase ama sa atam oyi ai why am yofo a mo yem mu nkofo bi be wura dwuma no wo mo dan ye Nyankopon adom na ho hwibra me na me tro ye dabi obisi me Old Testament di New Testament wow New Testament Old Testament no di ni so okay enyema bi a wo mu a eboa na konfosam no eno afa nyeni na nipa no so oji Old Testament di Old Testament kita remember the Sabbath day and keep it holy what actually pa konfosam no nti di anya konfosam ko enwa ntwa mponchitwa ene na ntwiwe twitwa no ene obitime kotu babo ama wo so bi wi na ntwi to be wi hallelujah amen to bo say niama na nya konfosam se no eno na bi mu akofa mum ye hwie ho ye ho trofo aba wi asese ugro ukaba babu na me warning say Satan say no apejama no because the word of God no for say kebeto fam say word of God na twa Satan wa hie me say Satan wa down Satan who is no chale abofo mo a yentibi bitom there let's get them if you can't beat them yentibi bitom kwa dia yenya no say take the book of Corinthians 2 Corinthians 11 verse 13 Bible what is how ni pay why asomafo atofo yenya nkofo bi o wadane asomafo atofo why adwuma yefo no Nnadaa bi kita the lying spirit abewani won say Kristo asomafo brand omo so be nyamsomfo omo brand omo ho so be nyamsomfo enye wawo every say Satan arampo Satan ampo wadane no han bafo so brand no eni say asomafo no so Satan call for asomom no adane won ho treni asomafo omo say treni enya de kese biara mani no wan je omo ja ho na so e be wie wo for some na so Bible say be wie omo say de onyuma say de onyuma dey sister ma yo hin na woko no baby watamata de buko hin na akono ni bo akono transfer sese o chira se asore be na abekọ yi Homhom be na efrefro yi Homhom be na atwetwe yi papa yi fa na sese udi ugidie ko ni na mi bofo bi afre no ko so bi ma bu jina no so fo ni jina odi muntie me ba me ni bofo ne kasa edi asem kura yi rewo papa asem kura ni asem kura ni obadi ya we hu ye mobo amen omanti asiamra ofani sankan amen omi adwene nu sister mo adwenya sha bla me nkase jawa so na bla ma so na yo me pese wani da okeke yes na pastor papa ko enkwa na ahwe ye pastor ko penkwa na wo ko se hwe Nyankopon henie dem ko ne trene kane yes ye baba asem no ka kere no hwe Nyankopon henie ne trene kane Matthew 6 Matthew chapter 6 verse 33 hwe Nyankopon henie ye Nyankopon henie ene ne trene kane etu obi hwe Nyankopon henie dia or the repentance na ede ko sorry yes etu anko sorry say because hwe me sebrim okwa sorry say massacre madwene enu ase Nyankopon hwe wo sebrim ede but we dia otiwenka noko etu onko church because of repentance okwa because amaniama ede etim bisa akwashi na ya misa yesi femu a o kan ma ho eti no ka che se enyi obi osem se dey awrade eno be ko dey on 94 do awrade nkwa ene so for no be wi on night what aso dem oyere awompana catechism oyere awompana kwa masati oyere awompana konto fin kokura wamwa de yomre ana church members ni zugu but Christian brother Christian sister who saw them from them was a day and me gum adwama yum say pacha na bisa kwashe ofu say Nyankopon asam no mte wo no mkotie ya enka asam ntimi entache obi asam ntimi nyasafo nwuro bi akoma mu na nya akoma mani hunu se ba bi anam ne yes atu ura hodo ma nkomhye ene na hunu we ni ashe da fro bi obi anya dream biaba na dream na ba na ya beka asam no na abe doctrine ese de dada mutia so de bia na asam na da babu nti mun ko tu babu hu ni se ye bone de fe no obi akwa asam ando akon no de fe no maje nti
Hallelujah. Amen. Onye ko fanti asiemra. Amen. Omi adwene no. Amen. Menka so obi so da wa anfum so. But There you you. see ubekọ so bi mu no. Eno na ba yom Doctrine. dayankwa Sukro for so. dayankwa ntini Satan so hunu sa no so so no so daye so nti o kan Bible no a se Satan hunu sa mo pesa de no a obe butu church no hunu mu a ode nyeme bia ne twoko konko so hunu sa mo gidi ho na nam no to obe butu church no hunu mam ka kire wo obe butu church o kan the book of Judges. Yes. Judges Chironikasa 117 manya Judges chapter 17 verse number 4. kasa Bible kasa dia What's it? o se dey Na odani dwitanu mani na bio. ku wi anu akọ Timothy chapter 2 verse 15 yango 2 Timothy Ni na fa dwita. o se abati de na fa dan O fa dwita hanu adi ma ogufo. Na odi yo sin honi agudiye. ani agudiye ko Na ewo mika fie. na ewo odifo mika fie Ensu na bari ma mika no wo nyame fie. na odifo mika yi wo nyame bi fie Na oyo osofotade ne abusua honi. eno omko fa de ba de abusua honi eno ko pama sofotade ye dey Sheobi. no started abusua honi no osom no eye wuja abusua ja de abusua honi o te bi pita mi kase fie nkonya fo obi a obi tim ase no Tiase. obu wana ne papa spirit omu fie nkonya Enie. edi se fie ofo so omo nkomo a na sini so te se ne on the ohun ni so no aka cheo tinefe wan fo odi no hwe ntabu de chiri kwai odi no hwe ntabu de chiri kwai odi no hwe ntabu de chiri kwai be wie chiro ni namuram Yes. namuram makobo mpai wo muram mesania fi bipo no so maba na bipo nya ni yakopɔ na yakopɔ fu se odi ba biti wo o kas yakopɔ standard wo dan san no adwe te o say Yesu Kristo ba ko be posu ti omo so nto am na be posu ma fre be posu esane Yesu kan na se wan to say sakrama watuo ewemu ni ma wo prebuo no no oni pa ba oni ba bi oye de it is go be bi odi titu an kon fro be po uni ma me catch your play aso for say be aso da be obesi no so no achimota forest oma pam wo mo anyina Ya sem wa pa say se so nwa haba ba kokora ukwa Yesu we josu yoni purusu nyina but me area 1 be say area 2 area omo twitwa enie Oba de man tiase emra onfa ne ngosam eguso omo ani so ntaw na ni wadomre me se hwo ho ye wa abofosam ahomsam ne dae so sam hwo ho ye wa ho na ye wa ho trofo ho a ogun be dada onyankopɔ to throw question tie obisa question oh the book of Kings 1 Kings 22 verse 20 into obo ade asam na Ewurade ka se onyankopɔ asmo kan se one be dada Ahab cause one be dada Ahab na wafra ko Ramoth Gilead no afra ko Ramoth Gilead na oyi ka se na asem bi pi ba ne se ahom ni bi ba ne jom ka se ho ba ka se oyi su ka se no ba ka se e na ho bi free be gina Ewurade anim ka se me na me tro Bible no ye printing press o se ho me dan hu bi free be gina Ewurade anim ka se free be gina Ewurade anim ka se me na be dada no me na metimi akoda Ewurade ka kire no se ene Ewurade ka kire no se wo de den ano se me free makoya atro ho makoya atro dan e wo na di fo nanum awo info nu na di fo nanum the spirit ben na be se so for nanum odi ye ni me bi kira wo no to be preaching na me catch us say so ho ye wo ahon tro ho a ahon tro ba yes and I'm at me home say and I'm home say and I'm kita bofo we Timothy na mutisa anye we so for the bienu ma aya mo nhemo me akorenti bofo na me abofo mako 53 there's obi person we me abofo mako we who dey tie o obi so anya abofo mako 500 nenam very good obi say ko tie station bi so na o konfo bi so to o se me ni motia mako 200 nenam enye sa motia kro ya na obi ada ne bofo sami enye motia sami ya na obi ada na bofo sami mako shatare sabe bu aka kire me obeti obakotie kwaku bonsam bie na no oka so no oni o motia mako dodo bododo no okura no eti ono wapam aka very good no so for biso aba misu kitabo for mako 500 enye motia 500 ekura o ma shatare ntia oba de man tiase emla omi adwene no amen oh the conform is what kita say abusu mako 500 abusu mako 300 no so for be that say misu kita above mako 200 ese mo adwe ya sharp yes busum na cause nyami ni pe bi ansori nka say me above 500 na asem na wa kire mu me above some bi na ndam enwa na waka no but no beti
say me bisa we no anyima no me we baba yima no na we baba what we said that ne ko no me patcho me awie na ahomtro ho what me free makọ yep atro hom makọ ya atro hom na difo ne no e wa difo ne dai anum tebe ya ahomtro ne ba wanum a e na ma wo hye nkom bi na anya dai na mam na ho ada ho do TV no. Don't try. Oh, jamma musa na 1000 kew. Yankopo iwama. To be fro di for the obetimi fa na so bi abodam fe no di for. You bi abodam onam kromu. Also so for preaching. Yes. And adam de me hu bofo me hu friend say bodam fo a bodam ya abodam o twika. Ona wachenyi ne de ne ba no. Okay. Obi susu be hia no. Oni asabre. Wan sakra wadua me bo aba. Okay, so na edam. That's what preaching the word of God. Okay. The Bible so better than home trouble she wenu. Yes. It did for the also. But till when someone how can you to Bible no. Many both was messy. Many both was messy. Many both was messy that namano. Moagin sharp. Yes. We are planted wood yemia. Moagin sharp. If you go for a pemuka. Yes. When an uncle for Danny Daniel, somebody beating your papa. He no madri. The Bible was made Danny. Yes. Home draw. Akoshe di for nanum. Tie Bible to aso kakra to. Eno kan say. Ene wo be dada no. Na wo betumi nso. Na betimi nso. Free na koyo sa. Free na koyo sa nti gitum say ahom bi sai den. Aba. Ahom bi sai den. Aba. Tie Bible no. What's na afehwe. Na we. Erade di hon to fo hye wo di fo nyina no. Erade ma kwa ma hon to fo ni sane bai. E be hye di fo ni bi den anum. Na erade akasa wo ho bone. Enti se de be ye no on be kasa erade on muti obe hye emi nyankopɔ asɛm no nya den. Emfa. So we are on some. So we are on some. So we are on some. Nyabo for some. So we because you can't Bible about because of Judges chapter 9:23. Okay. Judges chapter 9 verse 23. Bible nenkasa. Te Bible. Judges 9. Judges chapter 9 verse number 23. Te Bible no. E kin kan say. Bible se na nenkasa. Yeruba ma duoso no ho musuo aba. Koso. Na wo moje bua won nua Abimelech. Ko second Timothy. A wo kun won ni sikimfo a wo hye insaden. Koso. Se onkuni nua no natifi. Ko. Na sikimfo ma nipa ko te mpipo atifi. Hallelujah. Amen. Kai bi no bi anteni ye. Wase. Na Yeruba ma aduoso no ho musuo aba. Ko. Na wo moje bua won nua Abimelech a wo kun ni nua no sikimfo a wo hye ne insaden. Se onkuni nua no atifi. Na sikimfo ma nipa ko te ni mpipo atifi. Dabio. Twem ye. Twem. Ko. Okay. Yem free verse number. Judges 17:4. Can Judges 17:4. Yem free verse 23. Verse 23. 9:23. 9:23. Was eno Nyankopon suma honhom money bi ba Abimelech. Very good. 23. Uko kan free. 24. Yeah. Yeah. It is Judges chapter 9 verses 23. Number 23. Yes. What's it there? When Nyankopon suma honhom money bi ba Abimelech. Suma honhom boni bi ba Abimelech. Any sikimfo ntem. Any sikimfo ntem. Na sikimfo twitwa Abimelech nkontompo. To Nyankopon jaba spirit nyosia. Wow. Ewie bem wajai ato. Etu wajai mu nti Yesu ba oka wasam. Yesu hu se ne papa jaba spirit na se so mutimi operate fa nipa mu ndi omo eye Nyankopon adwuma no. Yesu su hu nipa no se chale me ko. Na me free akwa die krusu ba ye adwuma no papa. Nti mo wa mani na opa e wo the book of Matthew chapter 24 verse 23. Tie Bible. Matthew 24 verse number 23. Bible nenkasa. Eno obi ka say. Eti Yesu si obi ka che o se. Kristo apia. Anaso wa ha. Ana Kristo wa. Munyini ni. Kristo atrofo. Se Kristo dai. Atrofo. Kristo atrofo. Eni adifo atrofo. Eni adifo atrofo. Ombe sori. Ombe yensencheni akese. Yensencheni akese. Eni awonwade ye. Enti Nyankopon pensencheni. Ope. Na de tina nkrofo no ye na o ka che san nkrofo na be ye. Ombe yensencheni akese. Eni awonwade ye. Eni awonam pa cha awonwade no kan no. Aguma we cheze omu da won foforo na be ye. Eni bi so dia za be ye. Tie Bible. Ombe yensencheni akese. Eni awonwade ye. Eni awonwade. Na se betumi po. Na se betimi a. Achira be wiase nti. Wo bedada wona wayi woni mpo. Pa cha o so ombe krokro mo. Wo bedada wona wayi woni mpo. Wona ye nyame manankasa leta na ho kire nti. Ye bedada wo. Bebre ye bedada mo ko disa nkrofo na chi. Ebi pechiri too much. Bi pechiri papa. Se mi say don't be say be yaza. Obo am a pom preacher apostle to say. That's no kan nya so much me pa. Me wo problem bi pa na ye man den na metimi am free me so. Timi yaza. Sa woni so ma me sa bre to we bra. Yeah. Me hunu bi me hunu say bi hunu say. Ti bu anu matu maka masa. Ewura mo na mo ye sa ma so fo twa.
mu wian ma sa be catch him say and I'm a friend of me din komono and catch him some koto tonyama we mfamra wa wajase to asam na wana mo na hwe di nyankopɔ ba ya ma wo ugidia na monto de di wani ye di bia se di ha wo nti umfa nhyɛ wotimi sɛ mesakra madwene akɔtie nyankopɔn asɛm wotu kan 2 Timothy na tie Bible 2 Timothy 2 verse 15 ɔsɛ benka sɛ bomɔden fa wo gyina nyankopɔn bomɔden wagye di ne bomɔden fa wo gyina yɛsɔfoɔ so a wo yɛ aprante tie me na bomɔden fa wo gyina nyankopɔn nim nyankopɔn nim sɛdeɛ fata sɛdeɛ yɛ dɛn fata bi ɔsɛ me deɛ menyɛ ne saa wonya bibi ma me obitimi frɛ na sɔfoɔ wonni miracle items bia items bɛn miracle items miracle je o ko so bi mu no chawe Yesu moja okay we so ya me pada we so betimi ayusu ebebo ama niema koso ofie niema we mu nyina na obi ampe bi why miracle items two items go to okwaso de obepon no ni Bible eso niema wa toto no ni nyina ho nsem ofidwom na ekofi enya so no okono tie Bible bomɔden fa wo gyina nyankopɔn nim Bible say okwaso na fa wo ko gyina wo nyankopɔn nim sɛdeɛ fata ma ni nyina gyina sɛdeɛ fata o so odwumanye ne oni fɛreɛ wo yɛ so fo nso agyina wo sɛ dwumani a anya dan oni fɛreɛ wo fɛreɛ okwa no kwasɛm ne pɛpɛɛpɛ da no kwasɛm no pɛpɛɛpɛ nyɛ so fa wo twa ntro dabi nsɛm huhuo nsɛm hunu ɛho nteɛ deɛ ɛho nteɛ deɛ gye wo mfiri mu Bible sɛ yɛntwie wo mfiri saa nneɛma no yes saa nneɛma bɛgye sɔfo hwɛ obi na wo da bia me yi saa deɛ akyerɛ nkɔfo na obi friends we Coca-Cola ni ehwe gu ni pam no nipa de sra di gare na wan say tu egu achi ni asa na tie gu pepam na esi nipa ntafre kese Yesu abeti no de na ekoso hwe de nipa ejine Ghana de na nipa ejini dia hina mudi wi ase ne ko hwe ankola je down mo agi akola bi jino no we obebo no to mudi dware boni ben dia na we obadi hu yemabo amen yawe hu yemabo amen nyam soma kwankyere be bia duru no obekom no se hu bi na eyi akyere no so onye sei onya quotation o Bible no ekyere se onya say ntino de obeyi so ane den honhom na wo me so na ekyere me saa nam se hwe ho yi wa honhom se mo honhom bi we o bisa no quotation say quotation me na ekyere se yenhwe Fanta Sprite nguni paso a onya to be kan say me honhom a ene me nam no me bofo no na akyere me saa nam se mo hwe me ho yi e wa bofosam ahom se mo na homsam na doso dodo sa no bi di hum achi sa kofa aponchi no odwan Bible kwase am na ntimbo ma kekere bo ma kwashima ko ko ba besia de na hia wo wiase a wo nyankopon ntime nya ma wo a age se odi na tiansa a wo na unya ni dokura be di ni san na tie na awi ni se na unya ni do oba de wo yamabo nya salela ka be di ni san edi ankura ni wa wi amene a ubekom eyade ba akopɛ humsem bi nti Nnadaa honhom bi ewura sɔre nim Nnadaa honhom bi na aka kyɛ sɔfo de sɛ ɔna da wura yi ɔna da wura yi na oni natie dan adentia honhom tro bi ayɛdan ewura hɔ yes honhom trofo bi ewura hɔ yes enti ɔde dada obi obade yawe kasa amen na wo ma ani so nti wo mo na wo ma ani so nti wo mo na ne ba bia wiase adunu obade wa mmemu a ebe ye di sese kuma na ye di obade yawe ame mu madi bi kura so asa ye dene misi akasa amen misi sanoma amen sabra asam ni titew fitumi apam bi asam ni sano amen obade njewu fitumi apam enu bi so akoya apam bi ama na ehu aka no ntimi nyene ho enu mi gina na zen misi adirimu se ne ho nkonkwa ho dini sano amen mo jan sano fa apam bi mu ehu ni yifiru mu to gidia na mo yes preje ukran run for your life yes waya mane apam bi ubadana to bibi enyeme bebre obi won
ma oyena dise o free asori ni pe na bibi tata no oni tu bibi akonya pam 20 min kwa wakam why kwa ya tense so free wo be dey obewu you can the book of Hebrews 2 no 16 yes ati owu nti ebi mada ne nkwa aye nkwa wa asori nim ade di bibi ahye ni mu se o free wo be dey wo bewu Hebrews 2 verse 15 the Bible ama owu nti ombebra ye nkwa bebrada ne nkwa o ye nkwa gu aso dem the sophobia ti sa bi be shi obi na bofam se doko se hu bi se mo nshampa boa ti san ye me bebre na me hwade na me raho na me because be think of which me preach the word of God and dey be embracing God for so it is be too much you keke cause so can the book of Proverbs chapter 25 verses number 4 no how the Bible to the bia utie uhwe ni me be the Bible Proverbs 25 verse 4 yenti obode asem o se me nka say you 25 verse 4 was ye fin bitam go na akudie free odwumfo nsam aba go ye yi fi every gitem do yi mu na fe wo dane a na fe wanya dan wanya pure gold yes eti adebu a utie din a na wa tobo na wanka se wayi fi na dan efrim why this way mean follow to wi anu akọ 26 yes verses number 4 26 na so be ka se mi so akere was memu ya kwase na jimi sam te ba na sa na wo se nipa ni jimi a Bible se me hwe din a ma mi mu ano na wo so anya so no anya sa later na makọ se sa kwase ano to de bia nye bi wa me ansa ko Bible say Bible ne di kan aye na ma me wo de tie Bible asem o kan no o ka se nte Bible aso ade nyakopɔ di ka di mani ma aye adwuma no me ko fa aye dan tie Bible no o se dan wo se memu ya kwase o se memu ya dan kwase no di kan so kwase wi a me do ye di bi ko ya ma stamp ndada se ba me nye dan me mu ya kwase bi na jimi som so e na jimi sem bia na my later my me say dey ono tini bi wo na me huia na so to de bi verse 5 what say bu akwase to de bi so anakwase no so so ye di ma no bu na jimi sem no bu akwase no na jimi sem nyasa be na so say dey nyansafo oba de man dia se amen to de bi obi ko twa preach no de we na ho ya mesere me sesem na me dwetenu na hwe me say efi bi na wo mu nya no ye nya no mfa me hu pio no me say me hwe me dwetenu kura me no no mfa ni finim go je ba na sa na nyankopɔ se yantu adwene wo no yes idi nipa bi achi a obi entake obi a wo na ama ho pressure de asam de beto se kimu a mo na mo brɛ wo enie no poso kwa ma be se wakasem na gidi na wo pre obi so ye na adwe se obegyina me kon wa hwe kurom enie oboa bi so ye ma bi so mbegyina me kon wa hwe kurom no so dem oboa they catch you play uti nya wa bi so obegyina me kon wa hwe kurom oba de mfa ne se nka me ne topic ne se hwo hu yie e wo homtro Nnadaa Homhom aba papa ebi di abofosam ahonsam enie Nnadaa yeso na so wei na hunu wei na mi wuko ha na mi yesei na mi kodu ha ko hu se Nyankopɔ wo de toto Bible a ne Bible no nkɔ wo to de bia obi Nyankopɔ obi kwatimi so hunu se Nyankopɔ si free soro oba na Nyankopɔ she jeans top and down eh na mo sa na mo la afete wo eh Nyankopɔ she jeans top and down no oba no be sin chance dance no ne kasa ayo fi nkonya Nyankopɔ tetop no o di jeans ye dey Mark chapter 13 verse 22 verse 22 no was na Kristo atrufo o say for atrufo Kristo atrufo ni edifo atrufo be so ne Kristo atrufo ni edifo atrufo be dey be sorry be senchani ni awonwade se betumi a be dada won a wayi won nko de Nnadaa na be hyem Nnadaa ne be ba na kyese Nnadaa Homhom na be wura sofo no no de be dada eto onye me bi obayi a e be attractive na mo de mo hwai yo eti Bible se me ne wo yenye den ye na makan nyina ma tra mo dada we ya kire ye dada Homhom sam na bofo sam na dodo te amoto am ye mo nhyemo na me yabofo asima ni we na nam na febe Nyankopɔ agya na adwuma suro adwuma to no chase blaster na Nigeria match
Nyankopɔn jaya sura juma kakaka ne ma ohwehwe won jato no ko chesi brasta na Ghana mpanyimfa ma hwehwe me no ma me je na ekosi training kwa Ghana economy balance yense mu nyanto ma hwehwe na wo tumi dia de dan sustain Ghana economy yes ye kasasima still mpanyimfa ante de ekase me se kiache chinkrofo ebia komo ija is how because to me you be better TV so radio so kaso mo wono na so man penyi wanti am friend krofo yi o ma meboa wa me pao me dem bo word no yes but obi timi just to me ekura no so che o man no esusi o man no o man no so ji on one nsam oh it is obi so o man sini na so eno so to nsafra no simple men friend is woman now friend why when na kasauti me software so okay me catch now ne 2 million crowd na do Ghana na on farm more man Ghana me 24 hours one sustain economy no me free IGP na becho we say say man be stop IGP kan o kakra kan o kakra 31st night Ghana ye din any enye say okay as a D for ni o mama and a different aquate baby send if above fire day. To one abano, many before in a nam, many before in a nam. No, now almost IGP to be banned or started by IGP Abaso, IGP, Yankopon, to me, Massa Jawa Sabano, will you who for papa? Will you who for papa? Nancy IGP Bonabaso, now young folks watch on to bet you. Sure. Oba dia man tiase amen o mi adwene me pacha ma adwene mu na o tunya papa me ye woni e wo san krofo no woni o dia man no so hwe Samuel Dawudin o ye kete Samuel Dawudin me che wo se Yankopon frɛ wo a honhom na beba wo mu no wo de tie honhom na wo so no de ese eye na mo yen fan compare mo de no yen ko First Samuel chapter 3 verse 1 First Samuel 3 verse 1 Bible nka Ewade yini hu adi kyerɛ Samuel wo Yankopon yini hu adi kyerɛ Samuel na abofra Samuel som Ewade na abofra Samuel sabe na osum Yankopon na weli anim na oda Elifi na so oda so dem oda Eli nchen ko na Ewade asem hu yen ayenna sabe Samuel tam na Ewade wasem ayenna because na ni person ko spread message no so fu Eli wa bakokora ni so ade hu biere ni ho na ni so ade hu biere ni ho ma enum no eba se de bia Eli da ni dabere Eli akoda ni dem enso na ni afiase eye kusu sabe ni afiase eye kusu ko so hu ade Onyankopon kan anya num yi Onyankopon kan anya na ni nka heda nya dan enko off na Samuel de Ewade asori dem tina Samuel de no de Ewade asori dem Onyankopon adaka no sie o no de bi Onyankopon papa me no oben no kwai Ewade fresh Samuel na wa no da wa na adwene obo ade ya wetiem Samuel o otiem Samuel no Samuel te voice no it was Jesu minie otumika ko Eli nchen ko ka se otumika ko bo Eli minie na wo frɛ me no say da bacho frɛ me ya no se me mfrɛ o wona odifu Eli say me mfrɛ sankoda okodai Ewade fresh Samuel bio wa na obo ade asa tem Samuel na Samuel sori ko Eli nchen na Samuel sa ko bo Eli minie na wo frɛ me o say da wa frɛ me o say me mfrɛ o me ba sankoda enso na Samuel nya nhunu Ewurade na Samuel nya nhunu Ewurade na wonye nyi Ewurade asɛm nkyerɛ no na wonye nyi Ewurade dai asɛm nkyerɛ no na obi so say yenye nyi honhom bi nya dai yenye Nyankopɔn bɔfo nya dai nkyerɛ no asɛm anya de soma ate na nya mikira bɔfo bi jeja me kɔn ho tie Bible na Ewurade kɔ so frɛ Samuel na Ewurade kɔ so frɛ Samuel de to so miɛnsa ɔsɔre kɔ Eli nkyɛn kɔ asɛ minie na wo frɛ me na wa frɛ me na Eli hu sɛ Eli hu sɛ Ewurade na ɔrefra ɔfra no ya wɔ na frɛ Samuel enti Eli ka kyerɛ sɛ awɔ na Eli ma akɔla na atwere sɛ kɔkɔda na sɛ ɔfrɛ wo na sɛ wote voice ni bio mu a ɛyɛ atem ka sɛ Ewurade ɔbɔ ade ya kasa na wakoa retie na wakoa mi na Samuel kɔdae na Ewurade ba be gyina hɔ frɛ bɔfo no Ewurade Samuel ɛna Samuel ka sɛ na Samuel Jesu ka sɛ kasa wakoa retie kasa na wakoa mi Ewurade ka kyerɛ Samuel sɛ hwɛ ɔbɔ ade ya waka kyerɛ sɛ bɛyɛ biribi Israel iba kyɛw sɔfoɔ wosi afrɛ wo tie deɛ frɛ Samuel amen na yɛn frɛ Samuel da enti mpatwo tie ɔfrɛ no sɛ mebɛyɛ biribi wɔ Israel mam a obi na ɔbɛtie no a obi ɔbɛte no ɔman asomie no bɛyɛ ne na asomie no bɛyɛ no twio
Nnadaa. Mema adia maka etia elifie nyina agina. Elifie nyina me bana gina. Ebi ja se ne kosi na wiye. Me be me bibie so Israel. Makama kire no se. Me be catch o Israel say. Ni fie. Me be bu on fie atan akosida. Kwa mu yɛ nti. Mo bɔne a mudi. Ebi se. Onim se ni marry twin musuo. O papa Samuel, o papa Eli na atene nkyɛn no. Ni marry twin musuo. Ni mate bɔma ni ti bɔne. Nanso ntimi nka bɔne o ma anim. Nyakopɔ suma Samuel suma ne say nkanim. Yes. Won ka bɔne anim. Yes. Onko preach the word of God. Yes. Many pantia sam na say. Yes. Mo die agye na baji wei, baji kɔsom, hyɛm mpoano, fa ga lo baji nsuo na hyɛm sei. Ade na mo di wiase, mo di hina mo di wiase ne kɔ. Ne so for che buogu apampam we ba kutu anu 2 cities hu se bia obi anu ayema just wa 3 million kabam and apple no obi akoto apple 6 million yenu 1,002 1 year rent worry u fie wura ba chewo worry o ti Ghana se Ghana nyema boy den obi atime wi apple mienu 12 million 1,002 o wa chere no na apple one box ne gra ya 6 million po. No so for Tombooma church member, a buon numni atwam will be 35 million. Aden, one tip cry. One tip cry. Nina some yap for some. Say a born baku jama, a bony jama Jesus, Jesus, and your buon numuno 3,500. A boa. A buona David Goo, a David Goo, but on Kokum Goriatano, a buonum, had one of such a into Baku Jama Jesus, Jesus, and a woman a friend saying, no, I bet you a buona. David took Goriat, no, you know, also we are Zappa. A buona Bacopen David to you, Bacopen or 2 years. What to you? And you say, Jesus, dear Jane, or to you, what to you? I didn't know much. A boy here, Cotinas at time years 1 year, then woman. As a son, you didn't Jesus a cotton was a woman, Babu, and Nnadaa, and remain some side, they are to be so. Now, to them, so new chocolate, yet you renew. Yet you renew. Second doesn't get 2:9. What's Bonnie? What's where your Bonnie? What's Sandy? My son, you are so funny. I say time plans. I are true to me. Any century, I want you to do it. I had the Anthony and Nnadaa with the dad. I did the one I did the one I did. I don't know. Certain members, I want to say, Nyama will call. As Essence, one man, Gino Craddo, who knew your credit. I did I didn't the punk quantity. Or Yago Post, man, Nnadaa, who move about sorry, Yabayo, tried and so Bumata, Mekoko Yakaba. She shared the song, and the dear was the son of a dear. Oh, so much a go The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9. I'm
share crone chiwati. Doso ni sebena busama so chimishe. Tenswene. Wajenga brini kobi kawenina share. Inaje wajisi kansa na wafaya. Tobi kona kosa ya. Wawewe ya. Wati, ebrena wiadwa minia, ebrena so jidini, eyedi so nya ofupo ni chosem suya, yedi be nyami adwumano. Obisi ya sorry bia ya sorry. Wati, oka wabwa, enya sorry bia na ya sorry o jidini. Na hwese, osofu achi akreni munuso, afre na safu menina. No dear to when him say, while we are in the bra, we are praying, you monsoon, I are country, many parents inside. Blah, beg ya, quite trained, you mother boy, Yammy men, muna money. I fed ya, quite trained, muna dosso. And then Nnadaa semi, I trust someone in Contom Ponqua, Nami Mania Diempo. Sorry, ya sorry, Anka. Uncle Confora saw them Kwajimi so men feel so for be hot. A Korea Jenny and Gracia. To baby Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Any pretty you mention Pasunti. Sonya me frewa na se wankasa frewa so fwa. Ai wunyu man wa na bachire. Hwe na se wunyu man fanya mi akwanso a echese saka wasofu woni wa na bepua da sameni na kwa. Ai hwe tonton poni krono na beponi pamba. Echese ogwa sofu jumana ni wasi. Wama jumana nyani monyam wama nyami meni maguasi wabunsameni Loza gasofwa Dia ubedieni ya ubeshenki Eni yasieni monyam Uyafuti na untimikano krene Wacha safu meni nase Nyamisungye nwani akume Intadia wapedia wanshe Tinyami asode mupata di hununye Onyamia saw them Pakatanye Asa confidem share Uyo confua you and him Uyanyamini panswa you and human you want dance here Miniano Mikoko boss Chromayam a giddy for na Mama Manina Ona where we Yamia Quenwa Soya dosu die Esu I don't know what you are saying. Can you watch when I make a say? Can you be a more power? Yazan and if you a curse. I mean, Cassan, I mean, you know, Metiasio. Minkasan Kwan one in Bayadi. When young coupon, dear was in a tree. Freezer, do you put one? And one no picture. Young coupon, some dear Sisado. Get your poyo and some dear Tim Wada. The Babes in the yard. Share upon so many a berry. What's my nature before the play? Upon so many a bro. What's my nasuma for the play? And there was a son of a dear. Nedio just saw them. After church and not the magic before. Intimacy. Mama Manina.
Chosemuna ni dibe wumun sunsunia. Mati, visa wakase. Ejende mimuno, befana da bebre. Hey, wanam nyanti umemu. Esu wa munyina ye petaku. Mumama nina wana mankodi wanechi. Wadi muko seye mo. Atwedi fo checha do sumini anume. Hallelujah. Amen. Yet also near Sasi Urasi. Amen. I don't know why I didn't quite Messiah Jinum. And a topic in Swati. Show you Nnadaa. Yes. Sounds are not also too much. Yes. To be friend no worker. Now, call any dear say, say, one. Maybe cried, you say, cried, who could do one more. Yes, he had who fears spirit now because she will be no more casa. You can't cry some crazy Transfer of spirit. Aye. Wow. Oh. So I say, we your friends say, anti dating. Okay. Mongunta Mankono. And if a lolo and Bamlori. There are some granny. Who can the book of Jeremiah 14:14 at the Bible? Jeremiah 14, verse number 14. Bible Nkasa. Irade catch me say. Odi for Jeremiah so Nyankopon ya we catch her say. Atro ena we di for ne hye me din mu nkom. Nyankopon akasa na to. Yes. Nsem bi won ma oluma nkasa yo. Antropa. Tie Bible. Me suma won. Won suma ebinum. Me hye won. Won hye ebinum. Me nkasa nche won so won nkasa. Atro ni sade hunu. Atro ni sade hunu. Ene nkom hye. Ene nkom hye. Ene asem hunu. Ene de ba de. Asem hunu. Asem hunu. Ene makome mu Nnadaa. Kuma mu Nnadaa. Ene mo ka kire mo. No ka kire nipa. Tu ba we aso de nipa guo. Ba ko create mu asesa na dwene. De be. The dear make us ask him, we say, when you post what the way back was a can again, above for any jet basro. Yes. Now, so then you go back so there be mono. Only good them when above for Bakukreno and Yaji. So, someone call you be what you such and choir, or causes for being good tongue, the oil not tongue, and a very powerful to know a day. You go pound any GS basro. I'm was someone called because of Agizachla. Only called because of me called Jenny maybe. Niniaman or Ton and Beji Biakoye, Menyanko, my dear. It's a man who pass some naira. We say about for some nados. I don't know. Aday. And I me neighbor for saying and I'm me say yo. Yes. We papa wakasa to book the book of Jeremiah. Okay. Jeremiah chapter verse 23 verses number 13. Verse number 13 no. Samaria di 11. Okay, was Ghana a day for me. Me hono kwasiasam. Me na me sure Bible no. Baby. Also who dey? Kwasiasam. Say am tibi. No different obitim betra begina radio TV so as say no when a boy preach the word of God no o mama say different some na ba fam ti enso ye dane ye ho hi ye be dane what be say hom tro na ba ni mu na ni dane won say de do be no eti won say so mo e de nyame asam no achi say wo hwe say won e ka nyame asam no asofo na teachers no na omo anyamo omo ache crowd pa say omo ka difo na say de enso say enso ye dane ye ho na enso ye kobo word ni bi na ye say onim spirit e wonimu but member te wonum na ni man no so sa atro na sofo ni dia atro oni word bia de ma eti u ka ba sa oni word di obey in the book of Jeremiah chapter 23 verses number 30 die be ye 30 kwa eti hwe eti ba sa edifo na nya erode asem ni yonko ya wan asem ni mo wiawia me nsam eti fo me wiawia nsam no won yonko no nche oni message no defo be wi message ni akobo no di afaso dia na sa yes dubai wa di say asuma no aden apeja ndo be wi message akobo obewia message akobo tu be di message na chi no akoprawo obedi message na chi akoprawo to 30 minutes no bomb message ni we are behind the scene achire niam ekoso de ekoso na anu hye ho so won ye papa na won draw aba papa kan Jeremiah chapter 6 verses number 13 Jeremiah chapter 6 verse 13 everyone mo akoma so say obekom nu a different ketwa
asofo nketewa ekosi akasiye so won nyina ye do fripafo o madane den adu fripafo adentra efi odifo so kosi asofo ni nyina won nyina ye nkontompo adane nkontompo azan de ono so wo asakra na dwene na ono ye wi no still azan susumu no as ujan kakra obepra ujan obepra ujan kakra bi obetwa jan obepra tie babo waso kan to aso a wo sami man kro adi hare so fa nyankopon hwedin steady dipa no kisa nkrofo nyi aba message ne so ye fi bo message nya no ache ebi atata ye wo mu asa kra ma je so ma ba out so mo boa asesa na gire bia to hwedin no so aba se ke odo so be start the bo message oni hwe de ma bibie ni mu omani wu achi wa mo ye ni na omani wu nkwase ade a wo ye wa ye ni bibie atwam nyama fu a wa ye omani wu kura omani nsam so na de ye no bi betimi ahye nkom awie wa hye nkom na awie na amem ni radio station fena no asafa ko chirim ko yini wano TV station fena no asafa dey wa hye nkom amem ye fena no asafa wo fa so na be change na munim tama me share say e na kwaso no tama me share say o mbelusu no na mote ye na me share so ma wini de ma anye dey wo boa misi nyankopɔ yɛ som no onye footballer there be omobo na woni guase opese mu nyanti na atomo no sese mo de abekpa fi politics mo de abewura mo fi election ma ba football yes di we cup mo ko kai prediction se be ba nya easy Mohammed fo ehuna mane we be di odifo bi aji Mohammed akodi no ye oba de fa de sanka obi adwiri no omba ne sanka ba bia wujira ne nye sese yin fa na anam ba bia wo se wo kwa kwa pre wo nkwa no honhom be na apie ho no ba bia se wo so pese okwa asore no a wo so waji ne pa na de honhom ben na apie ho no honhom ben na apie ho woni mra ho so 1 John chapter 4 verse 1 is akasem ya obi yes 1 John 4 verse 1 verse number 1 minianum monyi ahonhom nyina ni onse nyankopon kasa aka osim ye nya ahonhom nyina ni na mmom so ahonhom ne hwe mmom ye nkɔ so hwe se efiri nyankopon a se efiri hwan ya nyankopon a eti nyankopon kromba so bia ma bia so bia ntram debi se ye ntram de bu ko ne efiri nyankopon so aye den what now to bia watra 20 years no se efiri nyaminti na ate no unti dida un so hwe wi o so hwe wi no wan kasa atesen no ese o check hu wa kwa sori e wona wadwa ma aso anko yi wa kwa so wona obro se wan ko so anyo aso mom na aso awe na akoso hwe eni suna dead wo mu no entimi ansesa wo aso na akọ na entimi anye de entimi enchange wo enu amoya zamo amoya trufo mo because we need the word of God when out here we hiti we gamam aso na utime when we hiti more obade em fane senka omi adwiri no na ne wadomre na ne nkwaje da wakwa asoro ba besia okoye no so fo ne kan maame ho asem wagye maame de na but one kasa wabra boy anka nchew unsuro o can the book of Lamentation chapter 2 verses number 14 lamentation kwadwom etire mienu Lamentation 2 verse 14 atro wasi atro Nnadaa any swade any wedi for no kire wo na mcho babo no debi koso when you were yos so obone de we hu aka so wo be fa no mu asan aba wo opeso fa no mu obone we hunu na o ma me de optimi ka kire se wo fie ma me SMS atro ne nsem e ma wo fom me na mcho e na hunu kire wo atro ani swade hunu a e ma wo fom e na wo hunu kire wo eni wo hunu kire wo to the biso awo so nko won ye mfra wo da on ye ne o ma hihye o ma hihye no o mu na o mu frɛ wo no ma ka bibi afom o se ane wo gigiri nyina atum wi a de o te wo na no semahu so ahu nyankopɔ bɛyɛ wo de ama wate sabre o yi wei sa wei o ha bia de ba bia bagibi eno wana no fa wie enya wo no hu bibia ka che obi die no asi wo na e no do ka nkrofo no ne omo nam na nsam no omo ka no e no odi wi ni wo atwe akoto atwene
Token the book of Jeremiah 23 verses number 32. Jeremiah 23 verses number 32. Bible what's it? Share. Many a different was so church members. It won't be I don't know what different azan. Oh, the Bia Ukasamando. Now, become one my honor. The Bianama heaven. In free heaven and best and Michelle Wewa, Numkun Wewa, Monkwana Mukwa, Muyatimi Church, and say, way, do I ain't eh? Nampa Atemoja no moo. The moon might give a Temoja. Damukoso Debbie Omu Krum for that. Debbie. The Piauka. Now what Temoja never frozen Brabe. Debbie. Nabrabe show be a Temu, na fire day. Huh? Share with the day basis answer man who say now we are there to told the baby Jeremiah 28:15. What's he? Before Jeremiah catch us, before Hanania say Tia Eradin Sumamo. Eya wara and one more may do on one to the atrosso. A simba qua de baton and go for be a jedi. So we are the scene, our point, our who's side the way. A mini pum pim. Ejijinia maybe D. Time. And you man any baby a community and someone caught. Debbie. And so I bear doctrine. I am church. About the Amantia Semra. Amen. Amen. Sister, bra. Hinanami. Galatians. Hinanami 1 verse number 8. Galatians 1 verse number 8. About for some. Nasempo. One may one was empo. And above Babu Wayachi. Ubiba. Ebeka Christo mwasem fufuro. No say a friend obofo I quote obofo a friend say bazooka obofo de la Hoya. Okay. Obofo Azuma. No more damn papa. What's will be pie? No beka sempa fufuro bi kire mo. Beka sempa fufuro bi kire. Eka de aka kire mo ni ho a. Eka de watch ro kunkun mu a. Wonyini ni. They say, come here, say, many buffalo be no, they say, no, about near the Yankopaka. Debbie Nankaso for before Ujain. And ya ponchi me no boom of Rababutia. So Janian ponche grand and timbum. We any boon why we boo. A chiwadia kakakeno in your was home, and one never come. Yes. We be preachers as of way frame. And I mean, my home, some mammy warning, look them, say, must be young Ramio. Na chain be to me our miso to me our miso to me now also and I'm the bia mekasa me mpesa me do owo e be twampo Debbie owo be fu bia but ana mekasa a bit person just answer Nyankopon omo Nnnadaa sorry omo na bra Nyankopon dem omo na si Nyankopon atade omo just say come here say obi de wo se sia no bia ko heavy aba na me da so nam say en na enti ase no. We can't make show to me. The what? Hey, you now can now be what? Let's say you TV now. Quarters now. Oh, sorry, in you. Nakate, you're afraid. Mr. Yahweh, mobile quite knows when I'm on you. Pressure, the Matobia man, pressure backroom. We don't know preaching. Now the preaching for who see at Ghana and away me say and who they are tono. Well, let me be pressure backroom. Oba the man tia sem. Amen. Ko fa ponchi ni odwabom chichiro mu chichiro mani mono. Yahweh hu yamabo. Amen. O man tia sem ra. Amen. Sister, bra, and then what dombre. Yes. Show yi e wa honhom sam. Bible say empo yen ono Paul no ana obofo obi fi so be ka asempa foforo de asempa foforo bi ba e ka de kan ni ho a ibo ati enya abofo sam na ba no bi sori a na me ni abofo na e adwuma Nyankopɔ bofo bie ni wo soro a o sani aba wo se wo ne wo e be adwuma na nyeniema obeye ne Nyankopɔ de ne nkɔ tie Bible sani pal muntie no sani pa yeden muntie no na Ghana sankofo na mutie wo Mereka che mu biem. Osu osa kase ko sa ponchi wo biom. Se obi be ka sempa foforo. Obi ba
anya bofo bi na baba o obi na baba ebe ka sempa foforo no be ka sempa foforo bi ekyem ka de ka kyem no ho foforo ani we nkwa sani pani nie abade ya we man tiase amen sabo betumi afre me achima samanka se yes abade adom mutia ye livi ya wasafo ebi aduro ya wakabre yes samanka se kabre okwa Sasko Junction na Methodist B school Saturday bia ishemo Saturday bia ishemo to hwe be sabre achima samanka se livi ya wasafo ebi aduro hobe ye gidi sabat ebi aduro papa kabre samanka se kabre ai abade adom Saturday bia Momoden achima samanka se o kwashi mpatem bia eye samanka se kabre eye Sasko Junction na Methodist B anya place B onya place B square Methodist B na ya yo prame wa momodi ana to na mo na baby di homeda na beti asempa nkwagesem bakoda nkwam uhwem sabre wo sum so a live ya wadro branches na doso adesu papa adesu yeah adesu ye okuso inside zongo new nation academy wana aso ya sene so a yetibide sempa na banzo yeah yeah, Dr. Edu. Ampa. Dr. Edu Heba. Oh. Na misamichia friends Manswa. Body ya we nshira munyina. Ya we nshira munyina. Wa mintibi mbodin man timi amma afache me. Insanity. Ya Pastor Mensa beka. Wasam mi ahwede obade be. Sabro bit nya frɛ apostle na na twetwe nkomo 055 955 2686. 055-955-2686. Now the WhatsApp message so afa when you are man on WhatsApp voice note no emfa WhatsApp number no the that screen so no 0245-237945. Na mo fa so see a friend now the apostle njujin komo ene NKWAGYESEM abba wabobo ano. Yes. Hello. Yes sir. Hello, Apostle. Good evening. Good evening, Bacho. Did you make a free? We can just talk about the bank, ma. It's you, which are bank, my phone now. Amen. Amen. I want to Amen. 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 Oh, wow, about the Ishlau. Ishlau. Where the MFA TV befa akwanya yiso ai about the aduma live yourself on the 17th the whole Ghana is here Kumase ye be charity show no so mobrofo ani frafo ani wona onwaka nyisia ni nyanka kunafo ya Asante region patemo nyina ya on the 17th ekwese de be na woche ya about the aduma ye che eniama di ama wona Would be Israwa body aduma on the 17th of this month? Yeah, Momodia. Enchadem ko free baby in Frinka MSN Conquagen to money more anyway. Jama Santa Region online for many problem. Many may child Yama Mobro for Afibia de Mayan this year a copy was Santa Region. Papa this year Manyana Kra. Oh yes, a copy was Santa Region. No correct. Yeah, Santa Region. Yeah. Kupia Santa region this year to your TV so we be the actually we institution bako dia ya de mom ya the prisons benyabi ya we this year there ya de ko we last year there e koma eye insawam ya ombi na beje but this year there obadi aduma e de kopio Asante region. Me bomba dia se betimi a chentuma 5,000 nini ane hodo e mo ya yes manche mo kura meche mo be $500. Wow. Ntuma dia meche do pa oh ya wetirim e living awasafo de na fibia no this year ya nya no Accra ye kwakoye no Ashanti region mobrofo ya gigi asore sika no na de adwene mobrofo papa and nobody awase. Amen. Adwina for man only as adwina bonten so for. Yeah. Christianity is the way of life. Yeah, brabo. Untinya mesma se akota be na aka de wankasa o de ope.
my family can be school and for me to be me in free education to my church members because of say church members no today tight just also go school fee free we mu nyina we no ko wie yeah a man kwa da school for bi emu omu nyina ho no mu nyina akwa ha no mu de awie yanko course no na yanko this year e ba wa santere hello pacho di me bi akasa free Mentu nkai wada roma 0559552686 050769 yes sir Mentu nkai papa ne afem na je ku me kasa free abama town for you thing region Miti wada roma enyi me do aso ne nkwade nsam amen how they are being and they come here amen Homhom Mamadu for no ya say Homhom bi Homhom Mamadu di Homhom Mamadu Homhom alaba na papa amasa makubo ya na chire ma adwen pa Itio but do preach it kakra fine e dey do our preach pa yenua no ma say di omo no ma say jot ni ade say obu a no ma ewusie ne kwa ekochire idin onyame ni because you know, you almost no more use my now, but no do I know, almost I have to find say, I've grown a mood into normally on kind come one after the couple of the million to look at her. You may be one more woody film actually will be a Sabi, me preach here, meet me at said ya, Mashi. So I depend as it, but me fight Jan Sano, there be a new and Gaza. And disobedient, you may be diagro. Oh, yentimi fa adie bi nye acting na nkan chem say agro o kan the book of Proverbs chapter 10 verses number 23 Proverbs 10:23 Proverbs 10 verse number 23 o see emuyo yo kwasia sa agro emuyo eba mu na wo ya na wa je say agro na aye den udi enso na dia temu obrao fanso obi o shi wi dada now we ye film now so act now command rule say on pray we side also mo beje baby and if say okay say acting new kwa so ye ma bibi nya yere nti no ye nuanum timi obi obetimi aso ano but all no ha na wona say na betwam ko but we na hu no bebre dia aye usu and I would done at no ha usu na dey because sabi so obi ka so obi ni obi twempana e wo fi mu a menya sure so mo da baby Tinya maybe one more as already too much of everything is bad. Into one side the piano among said on Bayano, made I mean clinical church or debris. Hello, Pacho, the baby I free. Hello, Pacho, went to Unio. And what you are Daruma. The family come with Cape Coast. Michia Cape for Major NKWAGYESEM. The family come with Cape Coast. Kwame Mitio Casa. So, to be honest with you, Mitio preaching power. We are serious. We cannot quit. Cannot quit. Because we shall say we will preach, you know, with the to Bible, so we cast some that's so full, you know, to preach. You can be assured, sir, to be then I will preach it there. To be honest with you, to preach in the papa. If I want to Bible quotation, what remu, what the two ababona yabonu, who said no. I did go while we are in that. What can we say no? We are in here. It was any uncrunch about the swing shall be brave, because we have NKWAGYESEM about the shall be brave. Hello, Pacho, do you have your free? Hello, Apostle Shalom. Yahweh, Shalom. Pastor Fem, Kiba, Kata Michiachim down for you now. Livia was for your own quanta. Infa. Quanta means one. Yeah. I thought down branch. Okay. Yeah. About the issue now. About that's an NKWAGYESEM.
Amen. I want my trophy so for now more. And so you feel more tata. If you don't quite get some yet, you're more tata. I need some to get some to you. Move your church member, the old tata, they say, and they would even contribute. If you just a long couple from. What is up about of 1 million more body, no question on some fan or down 4 purpose, but in a man like you. Amen. Obadi Ishnamu, Oyama Kumaswa, dear mamma. Aye. Hello, Pacho, didn't have your free. Hello. Yamia Kwame Chiawo. Did you so what I man in the Pacho make a set Kumase Etimatim. The Pacho make a set Kumase Etimatim. Nayana Metako a year. Lower TV set in Kakrawadaruma. Hello, Papa. What are you going to council? Hey, one and I are doing Dantonis. I don't know Dantonis. Papa, I'm from yet you like this. Over there, which our Papa. Amen. Baby, on them be a young home, young Papa, what I wait. Amen. The body has to sort of welcome Yami, I be brave. Yes, over there. And I'm also happy I can't be brave. I am Elohim Yahweh. Now, say, I. A different in a nipa babia, Ubia, Ubian, as in gay and Ubia, yet of what the access of Munako at Mavidias in game. Elohim and coming now. Amen. Nobody has reached out with I just hear because of crusade in 10 year breaking. You crusade now penny to us, sir. Just you 16 regions near. I body Aduma, you crusade penny to us. Be 2 and 1 and your body. Hello, Pacho, maybe I got free. Pacho, then the Amo, I'm a favorite table. It's a table before you now. Pacho, Odifo, Yamin Shroud. The person who asked him, say, yes, sir, or Christo need a day, yes, Mujabe can't be any manner. Also, I ordered a big I would say, yes, Mujan can't. I miss was slow. Agrada and Tinsu, some Pacho, a yes, a Christo Nibesa. Oh, the Christo, the old Suraga, Cojo, that's in Yabo. Now, go say Yaba, we be anyone, and Yadia bet me. Satan, I would bones out, would do a yes, would ya anyway, could tell you as an idiot. Could yes, would you could you then why and yay? David. In Bessie could teach you grandma, your topic at the gra. Aye. Hello, Pacho, do you have a free? It's your casua for you now. Pacho, me, in the second price, I by the little man, that man only had the now with you. Let's call our listen to pay in a pay and to buy the day. Listen to say, the one doctor say, name class or in the nipper. But you will get in take a listen to Makuma, which is Matra for how many years? You got 2 years. Anna, 1 an hour. 1 an hour. Pachoma with you. Why? 2. 1 an hour 2. And on your 1 year. And I can't go on 1 day. Nibuafu. Who are Bushia? Kobo Mamma Papa Mania say, Bearmani Bumuquasia. Why? At the same time, you say Bunyango Ponquasia. They say, what to wait 1 hour on your 1 day and I'm what and I'm what them branching and I'm with the boom from power of your Mubaku, but Mummy and Yamaya wanted to. My wanted, Sebema, I know we are, and so call you on the book of Exodus, chapter 20, verse 16. 22, verse 16. So be correct about what was it Bema, Yaquan, no Aquatna? Nnadaa. One who Aquatao, on manager, and one I saw quite you or come up a petra. No worry, no wow. And no Quasamatra on a mo. And Prana Mocha, my wanted. Young Pochiba go be prano. Manuka, your 1 year. Yes, Miss Row. Manuka, your 1 year. We are some Nkolano about Abamontamino.
Ono nkasa no nkoyo ho ade na oka cho papa no ma me say be ma no anya no wa mienu awie nti oba mo mu nton se nantwie na anya nantwie mo so awofo no me ma no yere so mbe yam kwa ma mo ma wade a na ma ye listing other application what do you say you pay mu oba no kra won ne te kompeso be no ade mo ne kokuru wa bi abrabon na wo mfa so mesremo enano agyanom mo nton mo manom obi yi okwaye oba ho ade bem yetimi yire so dende asajama bem man yi oba no ade o mu nsi ni fie biom bone ben hello pacho di me be akasa free hello apostle mami shalom yawe shalom bacha ka me Esther akasa free okobiti mate bitio pacho man bisa say last me first of all no say kokobite no mo ye bibia fa ba me bisa say o master say sorry am kokobite mo ye bibia ye be shia no why mo ye be fa konya we so ka say so for bi no man fa won church rem e dey really nya member the person e ma ye ni down and something ya do obi who can Bible the prophets who can the book of Jeremiah chapter 23:30 na Bible naka una o kwamfa me ho yeah e bi credit me din and apostle AGYEMANG and abofra ne yen hwe ye na me nsuma abofra bi anko ba bia wo ba so bia mewe ho ba bia ye wo branch bia wo no me di edin to TV ne so and na ba bia nya ba bi wa samankase me di din na to a kire area no samankase ye wo samankase kabre eye Asasko Junction Methodist B a kire e say me you kromo no be di kan se no and wa hwe ye wo no Bible yango Jeremiah 23 verse 30. Menye difo na nya. Oso ani nkrofo bia. Wede asem nie. Koso e. Wo ye nipa wo wiawia mensa. E be wiawia. Wo mo nyonko no mo nchen. Say de be o metimi de wi ni nkrofo. Ya. Tine ma wani na ho. Bere ben no kofa asem na bai. So ze fe nkrofo ani e ba omo ho so. Ti sa na te dia wadan no ho afirisi aboa. E so no so den no. Ti mo hwa mo ye obi a o hwa bi bia hwa no ye. Hello, Pacho, Dean, maybe I can say free. Hello, Father Pacho, me to call on. Meet you, what Aurma. Father Pacho, come to the meeting and say, I say, I am a boy, a bonny, and I say, you born my son. I saw boy, and a boy, I said, yes, yes, sir. I said, yes, I said, yes, from Sobenum. Asa ni formula asa enye ene ba akono a ye no dem no a ye we na bonten no a obi ni ne yere ye no a obi gina na de sa we nya asa bia nsa sa topa na abu ene ya asa boni ndi asa de se David kwasai Second Samuel 6 verse 16. Eba say. Eba say. Ewere da kan do David Krom. So baba Mika hwem. So baba Mika hwem pomam. Ohunu David. Say ohwi no osa. So ohwi no osa. Ewurade anim. Obu nanim te wa komem. Do ye no. Na do ye. Ewurade to ne yafunum. Ebisa asa any formula. Obetimi asa utimi so ni beat off beat. Enyo obi na betimi asa ni beat akọ. De onim an no. Tinye so obi ni masa. Ndi asa de empacho na mum no obi won mu a ye obi bi e fa na ade biara na won good no won bad ye dey tie fra bibi asabone tie ye ba gbe so bi sasabone talo ba to enya sa otwekalent enya sa alo pacho di me be akasa free Maybe I'm a tissue. Maybe I'm a TY. Hello, Apostle Pacho, good evening. Apostle, man, Casanook, man, Pacho, free. Michelle count. Meet you. Man, now, Apostle preaching there. I said, many men, Kumama. You say, I say, I saw David Matisse do a butchery. Do a butchery, yeah. My collar could be called butchery. And this is a minute Bushanina, dear. Yena, I'm concerned. Amen. Now, preaching it, I come up, Papa. Nnadaa me che won kan wa
TV no so me hu am che wasam kosi ya na because me yen said be so for we ya so for papa that's no kan ye ne kura todo bibia no bia ma sorry bia mu ne na mu na me yire ya mata de so pen na so maka ja say me de me ni a kire kwan no so ameko de so be di ma chidi a ene na ye be ko pepepe nti apostle ya mi shira papa ya me ho din jina na kuma yan ni yasi ndi wachi ni ntuchi na mo nsisi da bi apostle mention kan ni me kan na mention kan me mo TV do super keke ba mention kan well TV set ni you very good ya we insha bebre onye wa kuma so ade ma why so amen pacha me da say amen amen bye bye so and we say na be wa kwa you know so hello pacha di ni ba ga sa free Mejusu ba NKWAGYESEM so. Mekate free boase. Michia boase fo jina live ya we bi wo boase. Bada ba to be wa se pa u pitu be bia na nti pitu pa. Amen. Pitu ba ya ni sho no ma nkwa ni afo. Amen. Be de bia ka se papa ye de. Amen. Ni pitu. Ama mi kwa mi hide mi ye de ye mo. Amen. Ye ko so a no bom pa so ye de amaye. Amen. Amen. Obadi ya we so yo so. Onye wa kuma so ade ma. Na man fo pese de TV ni ye prayers ye pon a prayer wor so ye baby a ye prayers de amatie fo na ahwefo eno no ye mfa nkoto airtime. Se me asem na maka no me bomba e di ache obi asem na kɔ ne nkyɛn bia no ɛsɛ timi asem ne asafo ne timi bia komanum no timi ti asem na asem so ba obi nkyɛn so a ɛsɛ timi hotri nkɔnu efiri nyankopɔn ɛma so but asem ne yɛde ma wo obadi ya we nhyira na wo so atu gidia na mo a ɛbɛboa mo timi ya dan kwa ma okra hello pacho di me bia kasa free. Hello, Papa. Good evening. Mejuso. Yawe na minchira ono nchese. Onchira won suma me. Because free kumase mo kiu do tamenza. Roba dia wasi. Papa sema na mi busa o. Mitie wada uruma. Bae boniana. Me boni ama ye ni se me no mo sapa me no wi na so me tie won church na ama me nya adwen sa kira wo amen Padaroma obadi ehu na tujidia na mo ya we din mu na wak mesraw asam na wura wo mu no men tnase nana tu asam no wana mo mesraw adawroma entnase nyina nkranim entutu nkrane tujidia na mo na asam na wote ye no nya ne mo uti mo na wo kwa asore no obadi adomo a ebeboa wo to na the book of Ezekiel chapter 18 verse number 23 pena me po boni fo wo onyankopon se pe ene opo boni fo wo awurade nyankopon se ni enye se osane fi ne kwa boni so wo hwe ne se wo si wonu wi onom nsa nanso ate asem no wadwane efrim ye creator ne hwe no yes it is anam ne watu no tugidia na mo so na ko ye gidini entrafie enye sa Satan be fa kwa biso sa wi awo yes oye therefore obade nka ho amen no nse odre mame amen hello pacho odi me be ga free aso me ka sa free center miti wa da roma no for ya mitra pa amen akwa sorry akwa o se ti se me share 7 days me wo sa wo de ni different me show kra na mankwa sorry kra me selesa what baby me sara me ko no no de ne ebo ebra kra wo samno mo ada so ko no ta ko te fi kai awu bi wa Bible ni ma tina ho ya afo aba no ho ya aba ejada grofo chem ye go obadi nka ho oh
Bible no man. Obadi insurance mami. No more. So said the what na who adwene obi so ate adwalai. O se ye bonachi. Obi ate adwalai nti ye nya ne pesa ada. Nti ya na obi ti so obi ye memunya no. Because the assembly will be at the end of no or die hours no be so at the says my man kwam one ton in Yama and on this of will be so contract it Marco Cassandra can be aso and will be all those when you are here cano but you are now who will be Yahweh Peja there's all Paco and be snow tran and draw didn't you be in Faquem a cousin Uncle Passamano Quine a summon about one chain to Gideon Mo didn't quite and 12 years also Uncle Pong Usania won't be a communion. Nti mo wa anwosu nchechire no yeni nyina na be TV so the aso for be ye topic bi wo ye dem me bo aso dem MPO TV so da o di beto babu ka wa ma ye won se entu ye ne ye hin ne pa man kraman teach bi wo na so prepare say me did topics bi ba out me di beto say bam na ma peke ne fe mo de ye o boa de ma fa na mo fa ba de hu ye mo bo amen. And maybe what man is best I can was one day. I can't say me. And you know, quite my sisu. Catch you playing 34 years. Ni. Intimacy me old preaching. Oh, yes. Me old preaching. Oh, if you cry black and white. Me be preaching, be child, you because hey, Papa Noni. One day may me old, actually, what? Queen old about 90s, Mercury 87, first 89. What? You are small banana bejana cousin, I had you me and what? Nana Hunumi. But we are Hunumi, if it has a quantum. Quantum now, unca grono. Oh, body, Yamobo. You see which are money into Namay and Renta. Alone Pacho, dear Biagazafri. Menton kai wadaruma annual TV set no obi acho bi sa se fe say esi se no bi betimi ya be obosum sofo obi betimi ya obosum sofo when you read the book of Zephaniah chapter 1 verse 4 Zephaniah 1 verse 4 met ne nda yuda so also betene nsa e wo yuda so eni Jerusalem so metwa banka ye eni abosum sofo eti abosum sofo yeah obetu nsuma de Bible ato so omunyema ne Bible no nko omunyema bi omu ye ne Bible no nko tubasa kwanche de ma no abusuma kwanche complete no de ama wo yakopa ma warning pa satemuda djumo be di no mu so fo dwane adwane yes cause ye bu no so ye babo hello pacho di me bi agasa free yam fa last to no come na oyima je wa sashi mafia oyima mitio papa shalom yawe shalom papa nyami sopa amen oba ma feel amen feel me wo de menye amen papa me ko ayi tete me bedru ye ko bia so me se wo de menye ma fe di menye bi me nyam kwade semi ubenya na imache papa ya be ma yen saso mama men saso ewo ayi sinyani amen saso amen nyame ya to mo so a very much so radio na mama so ono so ma na saso wa say watie wo sa dem be bosu me be insia wow enti afi no ono so ti ramzia eho wow enti mama na saso radio ayi na mama so me ware me nyame ya to mo a bosu we ye wi e kwa papa mpa bota ye ti obadi nka mo obadi nka mo amen papa nyame so amen amen obadi nka mo yes mama article so ne pastor Mensa obugina on e ba joint service on na ebe tiye yes e was for nyina amen we have it amen mafia amen 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 I sabre utie be sabre ya Akonoba FM yeah 92.7 Sunyani
Mpatemu nyina bono mpatemu nyina number bia. OKOH Rise FM. And so Chifupraso 87.7. Hallelujah. Amen. Yahweh Wakasa. Oh yes. Pressure. Pressure bro papa. Pressure bro. Is serious. You don't take care, you go die. Hallelujah. Amen. Hello. Meet you. Good evening. Good evening. It's my bonus. This is a high. Mijaya, Mijaya. How open? Munyusu a high. Open Jamaica. You see me, you are so teeny, you are. Wako worry. Ukofa Irachi. A man summon away. Now say Jamaica Hawa. Ubia no what baby Jamaica Hano. Ubi pay Jamaica. Because me pay Jamaica. Mijaya. Now, so a man never knows on alcohol. Meow, that's a open. Nampacho, Mr. Wawari. But no about bet me worry. It to bow, I won't worry, and answer over worry. You say them, making me mind say me worry. And in Misomia when he now worry. The book of 1 Corinthians chapter 3 verses number 19. A man now only many names in baby is RTA. Now we can see 1 Corinthians 3. We are not 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 1 Corinthians 3 verse number 19. Now we are saying Kasem Yankupon him. If you say, what you say, or you answer for 1 Corinthians be a Bible no. 1 Corinthians 3 verse number 19. Now we are saying Kasem Yankupon him. 1 Corinthians chapter 3. Opaka verse 17 3 verse number 17. Say obi say Yankupon sorry dan say na Yankupon be say no. If you say Yankupon sorry dan hote ene mo a verse number 18. Obi Nnadaa ne ho. So obi susu say onyansafo mumu a ene mane nyokwase 3 verse number 16. 1 Corinthians no. Munim say we Yankupon sorry dan no Yankupon muti mumu. So obi say Yankupon sorry dan a say na Yankupon be say no. If you say Yankupon sorry dan hote ene mo verse number 18. Obiara Nnadaa ne ho. So obi susu say onyansafo e wo mu wiase a ene mane nyokwase na wa onyansafo. So wiase enkwasi asem e wo Yankopon nim. If you say wa kire say wa kire onyansafo no eni tie mu na biom e wade ni menyansafo susu ye se eye susu ye hunu nti adwi de ba wutiri mu no ene ma we say no mi si krom na mi si no me kwakwa hwese esimasi say susu ye na wususu no ano say susu ye hunu cause enye susu ye de kwa de ade pa den ebrew but when we adwi say me susu adwiri because untimi nkokrom wada wo sorry pa wo se be papa ge the motive and idea na DP no susu ye nya papa twaso ready nim say enyansafo susu ye susu ye hunu nti obiara wa ne ho di pa fam nti obeso ben wa ho wom but wo de no wa ya de say wo say e how nti besraw bo moden na twon free sa niam no twon na ko first 1 Corinthians 6 verse 18 no. Ti munya ne dwama mo. 1 Corinthians 6:18. Jane dwama mo bra. Dwama ni jane. Uwi ana Batesonica. Jane dwama mo no. Boni bi oni pa ye no. Boni bi oni pa ye no. Eni ni peduam. Eni ni peduam. Do bo dwama ne. Yo no ni peduam boni. Ni me betimi ato. Ko asemi to ato. Ko wo kan to aso. Ko na de wasina was na anase munim se munipedi ehon konkon a anya fi Nyankopon ho aso da munim ho otomabode mo show Nyankopon munipedi verse 9 na kai no verse 20 no verse 20 kai verse 19 na me hade o okay 6 verse 19 yenti obode asa and osi anase munim se munipedi ehon konkon a wo mu no amunya fi Nyankopon ho aso da 17 was na de odi ne ho bo awurade no enu ne ye ho baako yes saa so to aso
And I say, verse 16, and I say, Munim say, Johnny Umbo Jamanfo, only I any period. Jamanfo any period. If it's okay, say, no, it's a munya from Yamanfo. When said you be home cobon, you don't number. Sana gave you so trim, but I must wear number, but with any negative, with any number who are Jamam. Yes. About the I wanted. Yes. Yeah, the man to wanted list. So. 1 Thessalonians 3, verse number 3. Okay, 1 Thessalonians 4, verse number 3. 4:3. Abrabomu ahotie. Abrabomu ahotie. Yeni de Onyankopon pe. Ye Onyankopon hwehwe efiri nche. E wo ahotie mu. E wo ahotie mu. Ene se dey. Munyi mu firi dwamammu. Wo be yi wo afiri dem. Edwamammu. Miawani. Ne miawani. Emure dwamanya ni wo be bi ntwem plama nyinse mmemu ansa no aye no wade tie. Na mu biara enya ne yere. Konya wo yere. E wo ahotie mu. Dabi obi wo obanyima ansa na nani so atene. Ahotie mu. Ansa no akoye no ho ade. Ahotie mu. Tie ba ne sa so bebi so omu so nyame o. Omu so ba ade o. Nyinse na ba no. No masa polish de akwa so dem. To ba na nyim no digital sense of formation aso. E case na akopere no. Case. Nye blessing. Tepi. Ko case mo. Yeva last one. Yankwa manane ebreko. Yankwa manane ebreko. Yankwa manane ebreko. Yankwa manane. Ye ya ne fi wa bo. Yankwa manane. Sabre obetimi afre. But Mr. Mo manane na afre nye. Ya. Living hours afo bi wo yase afa na nyina. Ntino baby be out here no. Yeah, Hamburg. Eba bedaso. Ufa German nama na o friend kwa dia. Hamburg. Ebi o esen. Ebi o friends say Hanover. Yeah. France branch o. France. Mesama obadi enshilamo. Belgium. Andrews obadi we enshilamo. Yeah. London for obadi we enshilamo. Yeah. Manchester for obadi we enshilamo. Oh, US. Italy for Holland for hallelujah. Nobody was it. I said to one answer be ba ni baby ba ye Passover this year. Away at one. Branches no do one sunny down. Our body are waiting more. A winch will be let me ourselves for me will yourself and then I winch la munina mammy. No you'll be a kumaswa, dear man. Yeah. Be a living our headquarters, Santa Roger, Sevilla Junction, Okumasi. If Philemon or Quadma, and he got a leaf from pimp, my work is here. Then the one in the baby sacken. The men who there, I can't see no Ababasano, who did from Kutu, only a Yimble Cran Kutu. We send good to with 10. We Jamie Damo, yes, what happened today. Yes, what you betray Bibiana. Onusman take over. We Jamo Adiama Ataniata. And they different news what it happened. Gana different. So we feel the feeling of Benedin Siamo. Yentimihu. Apostle Philemon or AGYEMANG. Mr. Otibench. Or share game no steady game in the the one with that a default to the work question. I don't only the attack or see the one with that or my God and I issue until the young coupon house man so my dear mine or by some Kosiaga. Apostle Philemon or AGYEMANG abba aguken see anymore. Or no crabby biaye o cra a chosamano. Miss Papa no. Whom come crown asanama. No ben way you 1, 2, 3 quotations. O de gu homonoma. Busy a junkutu. Ataniata. Yesu moja. Any Kodia Wukosia. Asa a different we know Madeda. Nenema. Sifunuso muna na mesi wake katonsa akasena waji wa wangina Apostle Philemon or AGYEMANG onu no wie yimbli mesi wa top pressure na asofunu omo ankasena wakeka wodi trabu bom rough and what na Ghana akrampo wo Ghana samenka aboto na football wodi wani udidi echire akakeka na ba boto aba sofo ba ko peje ni mu wakwose nkomi no ho akire no Apostle Philemon or AGYEMANG onu no leader akansie no ewa Ghana and Nivea Safena, the Dini, the originator, the Bible decoder, Bible professor, a Kadina Pumaneta, Bible Casa, Apostle, Papano, Yan, wait, believe.
Sakosi sapon man kasa. Adwo rasta ya wagana na no supre. Waje nkofu ni sika ja nna so yenkoya mra sa sofu. Sofu bi si wo mu dai yakopɛ ya kyerɛ ga mi suma ba ha ntɛmɛgye ebe ne hu bedu ahwɛ apɔsɛ mbo de nkofi bo ya papa we yi oba de lo nya we hyira na mo wo be ye bia nya da wo botum wan kasada Holy Spirit no ye adwuma no ane ye den wo wa de no wo say Holy Ghost the Holy Ghost no yan kana kase papa ye de be say ya shalom. 1 John chapter 4 verse 13. 1 John 4:13. Hey, ebi eduni 1 John 4 kasaba verse 13. Yemu na yehunu se yetinimu yeti onyankopɔ na ɔno so tie mu onyankopɔ so tie mu na wamaye ne ehunhum ni bi wamaye dai wamaye ne ehunhum ni bi na de ye de na yehunu ye di adanse se ejana soma oba no se wiase agye so mfa o ma wiase agye nkwa fa sempa no na wiase yes di asempa de dia mai you can John chapter 3 verses number 34. John 3 verses number 34. No, die onyankopon asoma no o ka nyankopon asem ko kana ye free simple okay me preach obi so ansakra pa me ho ma ma de awie ada nya enya chinchinache na Yesu ankasa preach ye no ni pe be na chi ye 12 omfeli yo madna sam no say ene ye to adwuma isu tie nyesu ma bokrad me mo crowd Debbie, Nemu Yawe person or say, Fakano so. And you are dream, say, me cosi sinipa, and as me the madrid ko body purple. And when I bansa, the Yangopon kind of a casino. The bansa now was the book of Isaiah 56. My sister Mana, Nathan Yankomania. Isaiah, Maunya. And see also 59 Yanko. Bible and Sabawakano, and what tene. To your brantia. Verse Isaiah 59 verse number 10 was it was yaka offense you say ni frafo ni yakika say wona woni eni wosunti ewiakete ye kura baabo no nipa edini so nyam tu kote shi sa e dia so na me ko ye no ade we wo Bible mu member na ka o so wakeka nkasa ka o den wo se ye kika ofesu won se ni frafo member kwa so Bible no asa o de nsa keka e wo ho se di freni o peto ko de se wona woni ani members ade aso dem dom nsa keka wo sunti ewiakete se kusumu ye hihim nipa hihim se wufuo ye ni asam no ni ho to asam na twene ti memma ne ti aso dem so fo na ni afra ono so ni afra edu quotation bi os anti we o Bible e ba say na quotation we answer no the book of Matthew 15:14 verse 14 munya won e ti ba ni say na we ni frɛ no dwane wo ye ni frɛ fa wo che ni frɛ ni kwan so wo liter na ye ni frɛ ni o che wo ni frɛ ni kwan ni frɛ ni a o che ni frɛ ni kwan a o munyina to amrem do say na mo wo to amrem. Hello. Shalom. Papa Yahweh Onshra. Pepasho Mikasa free Saudi Arabia, Midinti Amina. Papa Yahweh Onya Okese, Onto Nkwanamo. Na debia minya sempani binti free unchain. Na meka amen. Papa, first na me home video aya na me hwe na me dwen say oh ya zanfo ni bi oba de fambo ne chem papa won se fambo ne chem oh David na me nim say oh ya zanfo ni bi aya na e no na me home video ba ko na baby kama koma se me hwe ti asempa no bintie nsam a woka na topic no me refi Manshempo anwie ene kama koma na me start na me show sa me follow ha na me shen so ma me na fofo no bi papa wala ya we wonya okese we show pa so
If it's a meteor on so much, me want to know my baby. I say, Nipa, Nini Kakra, so no monsa, and I miss I say, I'm no monsa. Yamabasa. Hello, him Yahweh, Winslow. Honya Okesi on two Quanam. Me who first name share. And so if it's a meteor, no name say, me now, Michelle, and Tamwan, can you be one come on yet? Papa, the Honya Okesi. Oh, shall pan. Nobody went count on yours. We must now. I know your way. Hello, Pacho, did you be a gas free? Apostle, good evening. Good evening, sir. Mr. Obadi, I was on Kahu. Apostle, my same beside say, Nami, and maybe me tea when I'm say, a dear, my own for this terminal. I will soon be Apostle, and also I'm there, many men. This is church, minimum didn't go no. I am my prepare, mammy. TV for more than I mean, the question because he didn't my church, he didn't bring more Bible. Hello, Pacho, didn't maybe I got free. Hello. Ebreko. Yanyana, I'm saying, maybe I a bit. Aye, Sabri, baby, are here be living our suffer. Yeah. Baby, a baby, our Ofra, Iberia said, yes. Found ambassador. Yeah. Include Susuno, Eguso. Of our supply as well. Now, baby, yeah. Pay for no wedding town. Oh, but I was so much saying, it's as a box and I'm a Cabatot gloves as a mesa. Some in America, Naminko brim de la Hoya. Namunis comedian Ghana memoir. It's a box and I'm a bar. And all kind of cloning up for Menaman 0242327172. No man, I'm a bono, and will be so quite so yes. Now, we be born a man who be born will be discovered me. So be the so be from my Hippocrates. Oh, what do you mobile? And I'm branches there were abanonino, and your branches are Sabi Omukon Coquasio. There you let me catch you play. The 0242327172. 02072113337. And never was applied. To be no man, Kitua Biansa. Kitua Biansa. Sunset, there be a metano. Unim airtime now. Yeah. And you know, so much near, no being so on things and panuati. When you be a master, as will be to be at Yassempano, or better than I your pass will be a day. Yeah. Yanyan Winchla. What can the book of Job chapter 29 verses number 13? Job 29:13. It is always say, "Oh, support NKWAGYESEM." Yes, I do know. Not the Oya. Not the Oya. The Winshamra by force, Minshell, and then Yanusunti, and make a man what to match that question. You must have me to Tonya, maybe items. Yeah, me one say quotation. I'm a some young opposite say, yes. What did you about 1 year? You so be buatang. Some no, no. Only by Timmy Peunu. Or said, how many person Nipa Preco and which in a term it will pay you are going to face. Yes, you are going to give account. Tinani don't and then pray, prima okra, prima odachi. About the Inshlau. Amen. You apostle living here with Tiazifun shall be and for my I was your for living here na asafo and ne uniyeng Shiabumi or body shall be asafri ye won crabata pi we are ye the betuja nemo misrem atim asaman kesi memory that ebe any memory de biara ye shim ewo eye Asasco Junction Methodist B Primary Cabri
Sana from Cabri, yeah. And I said, Sasko Junction, dear. And I said, the Pada Quenim Cagra. Okay. But Cabri, okay. Materi school, no, yes, you remember the able to one among Sarasuna, Adesunsu, Adesunsu, your New Nation Academy, a year inside Zongo. Sarasuna, Oko Kedenzua, Kede, your EP school, a year Kumeni Junction, EP school. And to the number be our screen to be a far, even mouth direction. If you know, my starting, branches now start. Yeah. Into the Bomodia na far number biara a was screen so. If we are the branches in our bed, a bet to our so amount. Papa, Miss Roma, mean for us, and we enter as a message will be the aba. Say, or when Ross any message ma encrophobi or say who say we the house of living you know him say a living Yahweh. Okay. A Facebook message or the buy. Okay. You know, Miss Ramo, your friend living Yahweh 7-day Sabbath assemblies. Your friend house. There be in Shasi in the house. And after Miss Ramo, more follow apostle our Facebook. Nipa bebre account amanfo creative with apostle din nyina yehu ni nyina obo ade ya domo a ye di eye sa account fake accounts ni nyina apostle din edaso any living yawe asori din daso ni nyina no ye di nyina ba betu Facebook na won say we eye fake na wen ni akire misremo said the papa ka no wontumi nyina ne kon ho enhwe kuru na me nche we mu so okay ade a me koche ama mobrofo nwise no nyanka no okay me mfa na ma bia nto ba bia se me kwestres kafe bia obi ka cho se ya ye tro me mesra de bia aso ne abo ye ho dada yes na me kwa ya ade etihwe na obi amfa sa point we ama we me announce na me na so de ama mobrofo a hwe me yeah me nyi ba bi obi te e fa te say so experience homes ni de ye letter ma bebre o mepa but okunafo bi de minim ba bi ote nti na me kan say wanye no bi so akofa saa de we hu na onu de abeto se apostle ko adwuma so ye say nti yanjiji bibi me magi bibi enfu obi anchen nti obi yesa oyaza yes misro bebre me magi bibi enfu obi anchen wa de nsham and afi so bi so house of living Yahweh so bi ka tro say any living Yahweh ba ko misro enye no kre no kre na ba ko enye no kre because message is a bit ba said the be kire no say ba cho enye ba ko ye free living Yahweh 7-day Sabbath assemblies enye house of living Yahweh obodi nso bebre misro bebre say bomodi na so apostle ko asen so na sen na NKWAGYESEM abrina bribia no yetumi di abrew obodi nshiraw no nyi wakoma so ade emma sana me to asuma ka cho say manso aheba center Bomodia na yomo chira kwan wonu mu wo branches bebrebe e wo Ghana ha misraw yewi ade beto screen so manso afo se yade be na etete wo to na mombra na wonu mu fa wonu ndro emmoa na won so nya wa hoto from 0272 019917 and 0503 528 011 and as 0549 648 362 Sarasuna Edu Herbal Clinic Dr. Edu was a yadia ben and I cranko or brabo netiti war nemum last stop Edu Herbal enti Huronus nature crime on Krabata Ewa Mankesim Kasua San and Afinsu Bolgatanga from Mr. Edu Herbal Clinic Ewa 0243 989 368 and as 0201 044 221 Mr. NKWAGYESEM Jumedi AB and our say Udi were dready Eba Jumedi so never who deru emawa Aquenya Edaho Frey 0244 609545 na for dready nibra na yembo who deru emfamao Obodi nshraw say what Jumedi abedusa papa ya we nshraw bebre emmaye yeda say amen. Michelle Livia was of Manina, Yahweh Remoso, Oyo Biakuma Swadion, a Tiefua NKWAGYESEM, near NKWAGYESEM, Obadi Yahweh Remoso, amen. A Samana Bawin chain, yes. Tasudium, Debiam some wagging yede, and your sharp, yeah. Baby, I watch Chiacono, when in man also. When you go upon my warning, say me or bantam, Shen will be a new booty, Ubini Nipa.
Satan for the baby into obi. It was a shen obi anji wabutri into obi no. Ayo young could be obi and wine to be a one and namono when him now so. No be anji wabutri. Prejo crankwa as no frasa siso. Your crankwa juma. Oba de also. No you akuma so ade ma. Yes. Sempani sipe yaboa for advert. Edi actually. Hwe na baby biara unso bia wutie mi. Baby to oba de wadomo a nyame so no 2 wings. Physical and spiritual. Tinya ni menyina na ye mpabo bi wa say do na onom. So for say still men madro nemu mababo mpae. Nyankopon de and me teachings bi na abeti ase. Ade a Nyankopon yare aba eba eni aduro no. Ene Nyankopon de to me say onya de ho aduro ba say kim. Kokopen ho aduro na nom. Nyese bekum. Nyese obi be dem hom sembe kum nkrofo obra na so mkope omko hospital. Hania kwani yenyi man otiwo na papu adene sana ko ene twa na hwi aguno mpaibo adwotwo ade no enya tomu awie onya case 2 udine sa 3 4 still in the name of Jesus obadwono oboa untime nyono mpaibo adwotwo tikwaya sabia obade hu mobo onye wakoma so ade ma michia adofo a wo wiase nyina ehwe nkwagesem ya wo enhyiramo onye obi akoma so ade ma no adom nti amen amen bye bye Kofi guys